the beer or prefer you I'm so lucky. If you daddy know about the company, you know a year until I was a blassa or one of government in my own court saying because I knew like a man about the oil cheap. And I'm so fine. We said I'm not sure if you know coffee. So what does him? So does him. But try. That's it. But try. That's a Cassandra. That's the editor. So that's him. And a second and as I saw. And no second. It is all that's him. I didn't know for crony say, Modopa. But I said, a cold man, I don't want to know. In terms of that's him will be the record. Okay, we are welcome. 7 year pressure no. Ebe call from yo say me buy na no din come off for so simbe nra be 4 p.m. E dey pa de be mo free so dazim e wo hefa side district be na municipal Jomoro. Wow, okay. Te dey na mo free hoton na wa beto aye Kumasi yo bibin kan de asedama ye yina ya jumawura ene empenfo a modaroma ye tie mo wo Ipa choda konwa nim. Okay. Yetie mo onweti bisa na ene mababedu ha. Okay. Dem na ase. The dem say December. So mo even say 21st or 22nd or so. Na mo bush. Nti mo ho na madam fo ba kon ba yo. Oba yo say ah. Bese me ko na asemasi ofie. Am say ha di asem. NSC. When me buy nche me ba so na asembia no na dia se hono so de enko na oba brema no e de ka kunya accident me ba brema be o se ayiba nti te ho na aja me ja de me ye bia me di na chisa ye be dru fi ya na e do kwesa pass me ba de private car akunya accident ama di wo mo kan kwa na ye hu mo de no ko hospital nti me who so akaka da nti first of all dey me here ni say me fa moto ko hwe be bi accident ni si ye no nti me ko hwe ya pass mo ya pass so se ne mo kana etisa nti ko hospital that was the way ni my in fact emu because doctor try x-ray na nsem efi a kire ba ye no na ade a we pla if we be say mono na it say na dafo bi na edika no man Pacho kasa we say mono say na dafo bi na edika no man na muhu ne ba no say na okita Hyundai Lantra on registered number ema mi bisa na wasem say na ka unka card na ka wiye ena say na dafo fitani bi na edi abero na say no men na ya first and last na wunum ka we okita chem na asen bia na wo kan sen na see you fat da mate second time me kwakwoti any accident we hear say no oba eyiba we di sen mfa say 21 years yeah. Okay unim say o drive dada unim ka debi na odi kan hu the first time na o kaka okay na me kwa me hwedi we na o kaka kwa obi a on kaka de so wo hu say on kaka da nti me hu na am say I ba ka we na stand up bi na da for fit na no so no na wo kan ka da ka we e che bi na asem bi a for no gba di okoma no na see you e na me hu say bu na see you da me da wasi me ko e kwa ma na so mi fi wura bi ya na san ko be na ma na sa di e ko su ni ba ni pa ko o ka na kasa me ni pa ko na me bisa na yesi na da for fit ni bi nti won ka senta me ba na ma me nti papa no so me te me so am sorry ono so amate 4 o'clock na obe bo me ba na abo e try me ten te say yetu ye ya na o kasa che me ba na sa na me ba na se wate onye bi nti ade che na me koda papa na se ache bi na we kwesi ye eno hu ne first na utu ne fu ma fiera so tu ne fu no any second one e di be na say so ya na e to so kwa 2 weeks 2 weeks yeah. Okay nti accident this year ko hospital o mu twa esiro no na the way doctor kan na I say imu odin kakra nti ye decide ko ampo say ebi mu ka say ba bia di na akọ no mo ntumi nya nti ye fa no ko konforu dua okay ye fa na mo de no ko wo ye di no ko woman hospital ye fa no ekwi e wo Jomoro okay nti akọ na doctor choice na the way na adichi a we hwe na apo medina
as a sura na ekono e me decide say say na tie dia e say de no ko o me say yan fa no ko for dia enye doctor na kan e binum na kan so against red na je say no see e be ka asase ho nsem e yo jankwa ye wa mo akwaba edeba akoma mu nsem dwumadie so the land edition intedu kwada dia no see enya gye akonwa say ya na e ba be ka asase ho nsem ye ma ubia kwaba mo amutie ye na mo hwe ye yina ye your favorite afternoon show akoma mu nsem dwumadie e na ye de ebrew so unu ebi nya mfa nto ho aka chen say na so ye ba be sua asase ho nsem o ye ba be di asase ho komo enti bra na betie bi na ye be wie no na wo so afa kwan bi so na wo dia protect wasase say be ya obi embo rem embetwa bi emfa container emba mbesi animu ye ma obia good afternoon na answer nenne ye di dwumadie ni nyina ebebrem no wo so obia hyeda fraka che say Aunty bi o motivation na wo de hya ase no kra no nko akra na ekumi wo program no enti ene me dofo motivation nti e bot 12:30 pe na wo do we fidie na to ha say na ye motivation na ye dey bro ye say forgive yourself ye nyina ya ye boni bia wo hwa na be si utiri mo na akra ra ho you are dwelling on that past mistake bi and I say past boni bi and na past anamonto bi a utu ye nti ekeji wo edwa shekeji it won't me enko wanim yes forgive yourself enyo nkwa na waye boni enyo nkwa na waye ade a obi enye bi da forgive yourself and remove yourself from cage na one na say why in prison wo and na wo hye wo ho ahye cage mu esan say we are now do adwen ase akosi boni bi na oye no so yes forgive yourself and move on why when you forgive yourself ni wi a no one say nyame so de wo boni no o de achew na eko wanim don't dwell on that past mistake na enkan enimonyam o hyebre ene umpuntuo no enkan enhye ye no ene enne your words of encouragement ye de ebro baby bia wo bia fabi nefatu ohofo na ansa nenne chief executive producer na o se nra meto nkra so okonenam kononguafuo bi mu ni wura bi mu ni ade san asase ho nkomo a enne ye bedi ite the chief executive producer want na men sabonko so enne wa bet na men sanifa so na nabila kantanka pacho ho e Aunty bi wofa Erade adom me ho ye ho ye wofa the team sanifa so yo nansa na wofa bebo ya mane efri konongu duase bebi a enna okoye no yaka chem se nyame ya adom a echina ene na wotwemienu pe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  ena ye maame Aisha Muhib Aisha oha ode ne ba Muhib ebesu kire ye nse akra no enya hole in heart e wo se ye no operation na yesiesi na Akoma na tokuro abedem no ohia 4 billion titiska no enne Ghana ska na ye 400,000 Ghana cedis enti Aisha na monso a enra na mutie ye na modemode ba ye no ye appreciate mu na ye mbra studio na enne nkomo e wo ho no ye mfa embre mu atiefo mpamchew me ba Muhib ohia mwa na mesre mo se obi bia otie wa pidie so ye kumase ha Ghana ha ba bibia mpanimfo se bia hemfo mumbrante mesre mo amwo pass mo na ohia mwa be 4 billion ne de na ko ama makwa ye ne surgery na ye hwe benkum hwe nifa ebi ni hono na mso me foto srem me dwato am se me srem a mo hwe ne ngi akwala na nkwansuo because ye want to a o se me hu me je se me de no rush de no ko hospital ni nyina ye kan se skasem ne so a say me hu enye o papa so a na dwuma ye dey agu nti amase se na adwundwinti mi chese anaju se obenu so saa ma de ache so ehunu nti mesremu a mpamchew atiefo pamchew emampenimfo bibia de obehunu bia obetima reho se mesrenu a kotodwebufo pamchew mumboa me na akwala no ontimi entina wi asemai so de adure de me ba no onya ka ye da ho no onya ye mam ne hu me no a chese me tete eba ne sa na nam so me pressure e kosoro nti eba sa mikro ya na mekwa akotana no ho sa akopim se omudi oxygen na de ombe ye no omudi aye na tse onya hota na ya sen abafi ti mesrem pamchew
obi bia otie me bia kakra obia wo bia obia bombo de anu mboa na akola no onya nkwa mesremo ti kakra me so me wo kan yo enti kakra ye maame Aisha e wo kan edetu yetiefo ene yahwefo enim na wotwe mienu ne kyenei maye yadom papa de bia ye betena so ne ye kan ye mpon no na ye momo number ne hu se adofo mo di bi abreyen na sei e na ye no ye bobodin na wutie ye na wo hwe ye na ahye wo nkran sa wo de na wo de ba ne hu na obi nso ahye ne nkran enti Yalin 2 Enterprise we de ye momo agent ye wo ye nchen he ye Yalin 2 Enterprise o di bi abreyen ye da se papa David Mills, Grace Ejewa, Philomena Anan, Rose Mensa, Linda Krabi, Patricia Osei Owusu, Yusuf Ej, Gifty Nkebe, Barbara Hager, Ako Ben Grage, Salamatu Mohammed, Haj Ramadan 14 Enterprise, James Nana Ochre, Faustina Hampson, Eric Boache, Mary Odum, Alice Nano, Kate Hinewa Owusu, Isaka Tahiru, Doris Ayele Bruce, Akofa Pomobu, Mambo Yana de Achemi, George Agbemubu, Ena Mauli Ativo, Yadamasi Papa, Pasamon Swenra, Moti ye na Modimodie Abrayen say, Yenfa Mbwa ye bay, or ye atakakra, na wenya hole in hati. Into Wutie ye na wo share, won't so ope say. What do dear ba afe na watina kan wakoma ye number no eni 0530 507 849 0530 507 849 edia ebeba no eye James Agblevo Akoma FM James Agblevo Akoma FM na onso fa wo dear bra na yenjiji mbom na yemfama ye maami no mfa nkonkoye ne ba no operation enti yedamo nyina ase ewo akwanya moye edeboa ye bayi na modeboa ye dwumedi a yedi enso Peggy boko de Erade guso hwe ye de nyame ase papa ho aye fo shirt na efe papa me da santi ne de wo fatna ye nsani fa so ai ne nsam wo ho enura ye de nyame ase na menim se bia nka wo ma na eja mmobro ne abro no na wenya de bete o ohine no koshia no ho no Erade okeka agisa ono ana koye na ye na me koye sa ke ye me setuam wofa meba ho na wo sai fufuofo no se beti de me se me yesro ha na me ne comment kwanti me bet na se ya ne benya beti wo na wo nua ba no eti tunofo enti no ye ma me no ma mobo aye e ma me de twam ye di fufuo no ye da mase papa beti me no kuna nso aduane de sofo ma na apai Awurade na nankopon wo pe ba bia di fufuo ama ho atọwe no ani Betty's Kitchen owo Kumasi Ascot Freeman Hotel hwa e na ubehu no Stay Bright Chop Bar medofo nyame ensha papa no so wadwe nkwanta de chem so Sisi Chop Bar owota no so obafo wa ono so e wode chem so Confidence Eating Place Dakojom Overhead View Chop Bar yechi he ya Akoma FM yechi he ya sisi akra Frank akoho oba no ahye no ho so Frank wa hye ho so akodi banku ni nkruma Overhead View Chop Bar After Hours Chop Bar and Drinking Spot ono so wa Araga Airport Road no so wa railway crossing no so wa ena ubehu ye maami mu na koho Kumasi de upe baby di fufu a eno ane baby amabobache ofa baby abiom a wafum kwan ena amabobo aye ye sponsors enso ye damase ewo kwan shronko so kra Midimafo Herbal Clinic Grow Fine Herbal Tonic Obibini Blackman Company Limited Z Mineral Water eno ane insu papa edwumem ha yenom wo ye program bia no afa Z ankwase a na also wo ya afom kwan enti pebi na fa ya udwumedie bia Dedal seasoning spices natural spices papa Lizzy tomato paste Lizzy de ye kan tomato paste eno ani Lizzy kopebi na fa ya waduane St Ben Jewelry ono so wo Kumasi afo kwanta ma wegudie enkasa Live Long Nutrition and Diet Clinic ono so atonso ahinsan bonsiom hope Traffic Studios
o printing works nyina eno ane traffic studios adumu ventures owo edum ejaba jewelry abron sign mu open curtains papa bed sheet papa niama edisiesie dem papa dia eye sofu amonu kono ho one ne yere ne mani nyina adumu ventures John Adamfo sofu omono Reverend omono masesa odin no ye adumu venture sofu omono Sir John Adamfo osimi kancho say ochia wato menkra ena Upper Create and Art Fashion School ononso atonsu S line ena EPSAP Music and IT Services or Ascap Baptist Asori Dino honoma premises wa ena ubehu omo Ghana Tourism Authority ubehu omo so na omo promote Ghana ye nyama nyina omo sponsor ye bi Flora tissues there eno a ene Flora wo sign ho a wakofa ade a enye de esiesie ho MJ Seafoods eno so ewa Santase runabout upensuo mu nam papa pa ye fresh a eno ani MJ Seafoods octopus eposna Ash King's Rental Services open tent in Tokro any dem insio emo when tent ni bi house na sia e shon kwa and so King's Rental Services the omunyama no eye papa omukonwa ye papa omu table say ye neat table bi o how do aduane si so crown timi ndi na nyenyenyenyenyenyenyen and so King's Rental de omunyama ni nyina ye wie de koya na o ma ye cleaning nto kofa bi na de odwumadi bia no say wo de ye dwumadi amenimonyam aba Nana bila kantanka na wagye akonwa wa ha edie be pant na wagye akonwa wo mensani faso ene ye bedi asase ho nkomo ati bi medase titi ho book bi ne frɛ no nimdia kwankyerɛ so kan bi da pacho da bi ebi so amekan na mrefi na the fa ba bi ifa Akoma yo ko hen osimi ko srem kuro pagam paganye kuro kese nso tade bi ho ho na crocodile pond no wo no I see wo ndie kwankyere ti ba bi amekọ nra ho nkomo e na wo beboy dem koko hunu ye dem koti ye yo na anti bi ansa na mekọ no so no ma mensre ye tiefuo Akoma mu nsem ye ho se ye boa ye tiefuo ne yahwefo wona ebinum esisi wona okwa ahokyere mu wona bibi akire won so won hunia onfamfa na sabi mpedefo bu bi se nye da betu bua twa suefraw nye sada no ana pafi besi wo okay ekire se ade bi wo ho abehya ase ubetimi aye wie na so wie no emantem sanse edua edimfie duachia yemfada continent ne no obu ho ansa no baba na nasem na di be mfie num mfie miensa mfie nsia oba wo hwe se sabosumi na emu no onya aba han die na wo se bibia atutwama no da bi enye tietie mu sa binmo ho no mo impokoto asem obu ho kwa abosumi kuro na mitim gua na asem ma no obi so die edi mfie dunum mfie aduonu yemu aye ejina sane asem no etie so nti ebesere so odo asem ba ha no mo a sani wanya abotre ama abeduru sabre a ode bayi no nya bre kakra ka na fampa abota ye ye tue ho asi ho ama de aka ne se urade bedi anim ewo ya na monti obi emu ne nya good resource ade ama wo ade wasembai ti ya abotre na se a munyama ye o kai ko obi am receive ne na no pay nya sem keto phone no so ti na ma me kan we se me gidi so hwe yo kra ya sebo ti besere so de asem no ba ya na enye so de ba ye no a che so onya aba no die e no bo nso a oba so ofin se onya aba no die na ode obi aba no e se chinchina ono mum ne dibem eno de ntisa na ono na ese na asem ye de ne be bi ma de bi be wi ase na okra na wedi fo sanity die kom na se ye ntimi nye bibia amfa de ode ba ye no ho e be mu wahu so ti ase enna se ye ne be ye nso a ye be mu wahu okay de bebe ye nso na se egu so a ye kakra eso nya abotre ma ye beda se enra me ne driver rich ye de ni kire mu wo konongo duase ye nua be ma kofida akon oba ha na otwe bi no pepepe ne ye sha asase hu nkomo na se pepepe no bai okay na ne nkomo ne yese asase a ne nananom etu batafri Puemantum Eastern region latte oba bi no mba be pie mu wa santimantem ha duase eno mba be pie ya mba be pay asase efri nananom ho no mo sabre no asase no ye mse 1008
18 acres. Enti omunananom ewuko ama sabre mu sase no fa ba bi ho no a konfo bi akote asase no so a aso omofum no se de ni wura no nti na so mu da beda ese ye mo a na intimate ho na mo. Okay. Nenra di ka ko kura e kopie me di ka ko so ye kramokrom ya asase no esanse mpanimfo miensa na na asase no ewo wo ntumu chem nti wo chem no ba ko de ni kramokrom ho ba ko so de ene adumkrom ana ba ko de omu hyase chichiri kuro na so edu ba bi na dwene sesan emu tu firi ho e ba be ka adumkrom fo no ho to mu de na ba be ye afusase ani pante so nti de ye afusase na ho mom ne nkofo ate asisu no. Oh, okay. Nti yako kramokrom ekokohia ehodi kuro no. Pacho yenhwe nana bila ne kramokrom hene no. Emse picture no menya emfama no. Ani owi afama no mo fanto so ne na odi atoso. Nti yekohia no ne dede nana Ajay Inusa. Nana Ajay Inusa so ye ne bonkomo o kyerɛkyerɛ ye sɛnea abakɔsɛm e wasase no wotene ade nyina na yefiri ne hono mo. Ti yefiri ne hono mo no ekokohwe asase na ankasa ya asem abaho na nyame anim ni beka ya da na owura ba kan se obi adi machine akozi so akodwi so ai baby obeka so makodwi no wadwi ama eso nafu na so guso a oyeso adwuma anya de afu piece oyeso adwuma se odra na o si dai fo a omutwa blocks. Okay. Adwuma fo be mrante be 9 eguso a ma omutwa blocks den na baby a omutwa blocks no omo sidan ni bi yenyan compete ba yes so no masa start ba bifufro na wo hwe sene hote no ne dan na omo sie na mesusu se e bi onipa no pese obeyan bi amprako ana se nkokɔ esan se wo efuom okay te so si dan ma ne obehwe mo ano onya ba bi tena okay ene sa de nti wutim se sa ne plan e wo ne tirim enti ya bo modena efri yuram ho so esan eba ifie ene eba adumkrom ho. Okay. Ne eba na se enkra yensa kan se adumkrom dikro no ontanti ho onti adumkrom ho oba ho onti ho na oti ho na yesei na se wa move afri ho ma oba ifie oba krum ye duase konongu duase. Okay. Enti se kusi wono nachi nti enya no ifri ho ne yeto aso ko ye krokese a ho num nanananom de ensase no ebi emma nia ye ka ho asem omumpanifo no ye duase duase hino no ono ye brimpon. Okay. Nti adikro e wontem ho na se owo na dikrofo a mo hwe ne ensase so e wo ho ma no nti na dikrofo ni bi ne ye kramokrom dikro no na afi adum krom susu dikro nti yakɔ no ni fie na ekosi ne yire so se ye hwehwe no na dawo ma ba miensa aka no so wapie ti obafrɛ no phone so e no frɛ no phone so ti be si ma be si du ntemoa na ebae okotena ase no to nsa frɛ na ja yekoe obusa ya mane ti amane bomu no ene nyame anim ni na naso hu mrante na kan ho no ho na no tim se ebufuo hyase. Okay. Se ye mrante o mabara anim pen I say mrante yo masase se bo mo de bre ye he. Okay. O mabara anim pen a nim se no mu ensem no ne ade nti ohu mu no hu ye no se bufuo kakra ebae nti yabo amane nyina awie no na start so di gu me so ti me so tena hodi ma na di gu me so na me jibia hyem ho afan na naka kire me se sentwira djuma no waye bi da yenyama enyefe. I see yenyama enyefe na nkofo ohwe ye nkofo sua ye ne ade amsana na odawo ma ne kwan so senya wo kiremu yema ensi ana o se yesen kam ye menhwehwe mu yie ansa na mabananim na asase no ameka ho asem no abananim abrante no no ane wo fa ne ma menum nyina ba ho ma abrante ne bitwifa no so na hemfie abrante obetna ye he akasa ye bitwifa no so ema ono ane ma me kura mpo bu egu no so nti ohu de nti a me ma anya hwehwemu ma misa na sefo ne ma menum ho ne wo fa no ma misa na mabananim
I'm saying another mammy on can't me send mammy ba ahimfia. Ne mom de catch them in a say na asase. Ne nananom ji free mu ho. Asase no nkofo bia besi so yes odwuma. Aba wanim, eba wanim no. Wo de hye adum kro hene, adum kro dikro no. Ai. Ensa se wonhwe. Na di asase ne ndia no. Ena adum kro dikro no. Ebe ka kire wo say eho ye kremo kromfo asase. Ena wo ma akwan se kremo kromfo asase dia ni nipa kro no. Wonko ye adwuma. Na je asase no wudin wom. Enti wo ho na ese mba na mabaji mu nkire mu. Enti nyasa madwuma na menye madwuma no guso ameye na meye ni yie nsoso. Ka me ntu kan free kuma se ma. Me ba ni wire mo makọ ho. Me kọ ho mi gina ho makọ akọ se kofo nsoso guso mu ye den. Me kọ em no obi ankasa. Okay. Esa asem no mu ni ase. Wo na asem na ba bi wie wo so. Ti ma ba wo ho no. Nti nchirim bi ho no da ma. On chire yi mu na yonko ye nim. Nti ho na esa sha ase so wo kan ba kwasem wo asase no. Ti na ma me hu sa asase no kura nye nipa miensa. Okay. Nipa ba ako. E no muton man. Omutu nsa. Se enton asase. Se yesu akọ. Ti sa nipa ro bodidi. Okay. Mire na afi. Na sa nipa no e de ma ono ne ho kofo na busuafo miensa. Okay. Ansa no no obewu. Okay. Te busuafo no miensa na sa so mu ya de kuro nti. Na nchemu nim. Nti na obi ya do ba bi ope. Okay. Na busuafo no miensa na mu ba ako afre nyame. Okay. Na eduba bi ma ntawantawa ba wo ntem. Nti otumfo pokwaro onye na ba bi ko na breso. Ena otumpanifo so mu nkohwe. No mu ncha asase ne masa nipa no miensa. No bi anya ne die. Tinye nipa miensa. Ena kwaje asase no ba ko na kwaje ye. Ede ma ne nkofo miensa. Okay. Nti kura na ede titho glamour so atidin adu. Ai. Ode omu ye mfato ho se na ye nipa ba ko dia na ne yire edumkro epacho we ye hwan kramo krom hini no dikro no okay nti fie ena mo ne ko bon ko mo ne ho de pa tena nua na se nwiro nti ho na ne ejina we na da ne kasai we ne da no okay ne kasai okay yo to aso e na ntientem nti na na boy abakosema chirechire mu ase otufo bokuare ma penifo ba beche eye na na tifi hini mu nyina enimu asase ho nsem bi ti echema wo mu no ena de no ye kremoni wo mu no onu ni krom ni kremo krom ho okay on na asase no okay ena ba konso so enya ye adum krom ho no ti JD mantidie no eno ni ne ye kan ho ena ho aba asem enti no ono de oye brempon ena wasi na dikrofo ti asase no ho e wa asem bi a adikrofo no ena ese hwe na ka okay no muka na amaka abane ho abananim okay na asem no muka na abananim pe ya ma watena so e ma sa abrantie ade abufo twifa no so ne wa munyina nti se kura na ogina ho no se nya me na medi anim na mba ya nka abrantie no nya na mira ahemfie ho so be gina ho no ma so butwa dwan wa chine jodia okay so butwa dwan okay I see internet say na nya asam ke 20 ya pim so afi na abufo no akoma ba fo ma yedi nkoma ema okire mu se de yo betimi aka akire yan se onno nipa kro no yes o adwuma no so na so wasa so ye adwuma no onim no obi anso emeka so obi ye adwuma bi ho no okay ena so obi ba beka on de wo hwe se bi adikro no ene be ba beka na man yes anso no de asase le jano ti sa brantie ne se obi aba na ba sa so yes adwuma oni kan mi sa ne maame obi sa ne wo fanom eni mpanimfo e wo fie na esansa ya busu asase nti obi kura betime si ochi akoto bia mo bi a because ye busua dia so ti obi atimi fun bi na wo abrante ne kura wadi animu no wo no wo nsimbi wo fanom wo honom ne ade dia wo ye nana ti nya wona be pre asase wo fanom na ese pre asase na wo fanom ampre na se nana wo ho ana na ntimi nkopre nti so fa te ase ya so ofa de du anim okay so ti ase okay nti do ka ko di baby kura ko yes serious se nka wo brantie so na ni jedi mantim be ji asase dia nke nyina kura nka bitu ye no ye di yes na serious na dia nti o ka ko si se abrantie no enhwehwe mu wo ni fie ansa na wotu anamo na se ni fie fo no hye ne boss enyu mu bia na ton ye dia na ne nipa kro no wo na asase so no nhya asase so ne etwe all right okay nti se ho ne ya ka akwa nti me mesre na na se ko no mum eye asase urei ka onton sanfre ono e wasase ne so no se wo wasase ne so bia no fa wo krata bra na ye hwehwem so bi kuta krata na se krata ni nimu a
nenka eja waboa onananom ama motimi etua na mompa ebeboa ma obi o wasase so be motimi ne nya nkitahudie na se kakra na eso otua ma omu senkrata awfo na eso mu yema omu motimi aye okay ena na ase ni nyina na ye dikro no ena ese oye sense ono de eja no no ohoi dikro no kura timi di nkrata bi ba na ni mo sensen bi ma no so ti ase okay hono de ama omu ntie do ehyenase na eso ni stool lands no eni so enti no se dikro no anase krebo krom dikro eso watwa bia ma obi na oye ho krata ona da ba se won san ma no a obesan ma no okay so wan fa ma so na se o hye ho na oye obi bia asem ba ho a onim ho asem ka so ne wa no na se okay enti sign na bra na odi na asem ba enti se ono waso asem ni mu afa ti se no ye wie nyina de me so me ne kan akosi se de na na aka no on sha se mfiri ho okay o ma me nom o ma me ne ofa nom ono mu ni nkomo no mi sa won yie so bi sa won yie no bia ma ne mu aye se onim ho hwe on ton asase ma obi amfo obi ankodi si asase bia so dia ene ne de se odi kan ye ne se okokot ko junction okay e de to adwuma na nipa na nipa kro ne ye no so nipa kro ba bi kro nya asase ne free ye kata kro na o de ti asase so no on famra me kire yo nti sana enra sem no ekukusi ye yo ntene etiefo ne ahwefo aha o se asase ho nkomo ne de ye ni nyina yesua de edi efrimu enti ye chief executive producer Nana Bila Kantanka enra anoma otu ye na otwemienu pepepe nie ena sa nkomo yi aye obeka ho feedback yi e ba yanim enti eho nkomo no de akoduru eno no enti yeda wase Nana se wutu anamo ene so akofa bi firi fa bogoso na abre me wa se wehu enti we so be ko bogoso na ese free ayaba bi pia ha no ya bebe pia nti o de omu awa yo nti omba ba be ko ma se ne ene obeko bogoso sa dan ba ko ba na wakoko no gudu asi enti na so da just the smart pa ko esi Simpson na bogoso akwanti eni era marshal moto aso bogoso ho e de maye e watakra de ye da se nyame anim ni amafo dodo afri nkran ma menka wa fidie so nkran sa asesam no se ye nua no meta afri nkran na masamman for frɛ asoa na no ko bi frɛ nungwa na msin nkran sa ase tie e be ye den sre ende mo amofa mbrɛ makruwa we mpare me nkran sa so de o hia odan ma we empire yo ye da mase enti enche bia ye nuanom a omo nso de omasase ensem ede eba enne no enche bia mesle ma menchia na minim se na wo hwe ye mi yo chia ne na osuba na hino toso mi no okay otumfo brempon a oduase de ndra ko na nimu no me pacho ye one ne chia me hene ye chia me boy de okasa okuno kra okay chia me boy aminche omu na minda omu ase nura ji omu ji ofeso ni di nkomo di anima ehu ne me ni so yenim se enso ho a enso ye besia ba biem yo ta odi be koso nti asemo no de kwa wie bia ye be metiefu ye da ase ai se ye si age asase ho ato ye so nti wukwa da bia ye di asase nkomo de ene ehwa ne ye twa edeko nti enche bia ye nuanom omu nso omutu bata efi bogoso na omo so de omasase nsem ebreye no enche bia omo ebewura studio ha sei na ye ne omo edi enkomo na ansa na no mayenko MJ Seafood upe ensuomu nama eye fresh anuncio ede na employer eno ani MJ Seafood ko ne kopa bi ne faye weduane enama omo wo no mebi wo hokra ne di no kra chese enya asem ketwa grouper cassava fish shrimps prawns fish fillet fish slices, octopus, oysters, lobsters, tilapia, any de akeka wo nyina nsuomu nam bia no oko MJ Seafood a ubenye bi ato na odi aye waduane omo se omo ye supply e de ma hotels restaurants e na ankra wo pebi e de aye waduane a ubetimi akoho omo ye delivery services enso ntikumase number way e na wo be frɛ 0249 479 120 0249 479 eno eye kumase number ena enkran de no nso eni 0246 302 043 o fresa number ya bebi awo bia no omudibi ebebrel omunam no nso Food and Drugs Authority akwa ehu se nam no omoton no eye nam papa ye di a emfa ha obia embreye kumase omo Santasi runabout omo ben Melcom ena Ernest Chemist
na enkran so omo tesa no apenkwa ewo Brenya Avenue omo ben Papa Ye fast food no nti kope na papa to ewo MJC Foods yako 3p garlic mixture 3p garlic mixture enso garlica natural garlic ya na omechimu edi egu bottle mu vitamin C ewo mu na vitamins ahodo bebre enso 3p garlic mixture emu etimi eboa boost immune system no o pressure cholesterol akopeg 3p garlic mixture ni bi na endom o menstrual pains no eba na chese obia ate wonka wo baby a wote wontimi enye hwe a 3p garlic mixture ene beboa ate eyaw na se beyi eyaw no efri ho ede amaw why kese abro so wenya stroke anase asthma etetewa kope 3p garlic mixture ni bi na ennom oko pharmacy chemical na herbal shops nyina ubenye bi ato ewo ho o petu dodo etudi a na wafre piwak natural ewo 0248928824 ana 0201000021 kai ne hunu say 3p garlic mixture no ewo to a ebomu na yede garlic kokko enso ato etoa no eho Grow Fine Herbal Tonic and also eboa ema wa wenum ato no wenum eda ho ema utimi edidi ye ndra doctor eni ebekasa fa loss of appetite eho anasa wo sorry no pounds onaye tititi onsaye tititi wotna se cha na onan no se nyina ye tititi a eye how ewo woni padua ni mu pe Grow Fine Herbal Tonic ni bi na enom untimi enna ni nyina eye how kopa bi na enom natural cocoa ya ena ye dia ye Grow Fine Herbal Tonic anti kopa bi na enom na emboa vitamins eboa nipa ye nyini eni ya pomuden no ebi ewo Grow Fine Herbal Tonic emu ena wa yare na afi na ho to na ahoto no emma yie mantentem so a pe Grow Fine Herbal Tonic bi nenom na ahoto no NCP emfa emma ubenye bi ato ewo Misty Herbal Colinac Herbal Freddy Men's Herbal Apidank Pharmacy ena chemical shops nyina ubenye bi ato ewo ho fre omo number 0244 596532 ena open komo any omabon so dia omo Kumase Digital Herbal Clinic Kumase amokom runabout omo ben Bank of Africa se na medical akane se wukwada bia yedi asase ho enkomo enti enche bia ye nuanom no ebetena ase omo firi bogoso ena ato ayen ewa ha omo di omo nkomo ebreye ni ahwe kwan ye befa so a ye nyina ye beboa wo mu na ansa na mekọ omo ho no benya atena ase ma mefa Agbozo Herbal Clinic die entwem na yembra omo eho open health facility a omo de ya haha meya ena ehwe yarewa ahodo nyina de a eno ani Agbozo Herbal Clinic ennamu yarewa ema de ene mema de nyina akọ omutu typhoid fever se junso mu ehaw ena sisi yare bema no entimi engina so yi a ko Agbozo Herbal Clinic na omuntu ase emfama omonyema bema no engina so yi netimi ye empamu adwuma yi Kumase omo ode chem so Old Insurance Junction frɛ omo ewo 0553 417752 enkran so omo wo Kwashiman frɛ omo ewo 0241 750282 Masa, good afternoon. Fine afternoon. Pacho ho ye de. E de nyame ase. Yesu adome so ho ye pa. Wo bo din na me wi na makọ onua no so. Ayo, e de Samolata. Samolata. Okay. Samolata pacho makasa ofi bogoso ye no kre. Pacho. Bogoso e we hemfa. E wo Western region. Western region. You nti same na watene kan pacho onso e. Pacho family kata. Hey, Samolata Ericata. I see. Nti pacho wo voice ne wo form ta na ma oni ayekese. Samuel Arthur ena Ericata but also fibogo so sa you ene haboko said the enti amato aye fibogo so no mufa mwe na yen hwe esi betimi aboa mo pa na be sha say Erica na same aye kese yo same kasa hunu ya se kasa enti kasa we de e ba ha ya sem chichi okay Bogos one ya wono almost sie o ya asase sembi ya papa atasa na ejaye okay asase na oto de odijaye no ye de yesusa na hwa na yetna ya kopem samble ya yenimini efi eduru be bibia uma mi ba ya wa ba be che asase ni mumie se ho enka ho ho ni na antwan kan ye de ya ai papa yes asase atena so de da na me ye nyina wie efi na
ye ba be den o ba be kire say ho one tank ho ba be cha asase ti no de ye nti ase ampa kikiki ye store esi land ne so wa fa perform mo ebubu ni nyina agu form e ko ho police station so mo ma be report asem ni din kan e ba e bra ye ko so mo si na e ye ma mo ko fa police ba ye ne ye ko tena ase ne inspector e tena ase ya ne kasa na o ka kire se sa na ti dia asase sem dia omo kan police station omo kan court ti yan fan court asem ni dia mo e bla inspector ka asem na container na assist you know so no mo bubu nti e kire no omo ba ya no mba bubu container na esi ya asase ne so nti ye ba sa na me so no sa na ti dia yan ko police station ho back na yan ka kan kire omo se na o ka se yin na yan fa de en fan ko mimi tumi de ko omo so tumi de ko nti sa na ti dia na yin na ye de yan ko na ma mo bi en si asase ne so nti e kire na wo ma no oba ye na oba be bubu by store ni na free asase ne so na me se sa na ti dia yan ko police station ho back en ko bisa ye ko ya omo se omo aka che se yan fan ko police station ti no yan fan ko court nti yan fan ko court na se bi aba ho dia and the mama yenye de ne omo kan bi ti egusu a ne ye fafa ye ho adwen aja ehia ni ye ne hwe eja nka ye papa eja ade a sebe anka no na sebe ye so ye bedidi mu asesi ya ye mama wa ye pani pa lady oti ase sebe anka ye pani amaka krebu nu mu na nka ono so atena no no de support ye ne nananum bi wo ho a omo bi to ade a we bi ama still na no omo to omo nti ase omo abubu no ye bo ho na mo tutu bleble ya ye etintin sika kakra e de ko tapa pot ye de ko ene ko sama omo a omo sa fe chiri e ba ye be ka chire ye se omo ye wo ho na omo de leta ba ye so omo ba be sire ye se asem ye yin ya de enfanko pistia ho amo ne e de leta ba ye uma na ye ko sama no no ono ne fo na court fo ni bi na omo de letter by say almost any ma me ya se ne fan copistia na se nti na che se de ekoye kokoye no and na nya eduma na na so ye be ko akwakoye de akwakotena ase nti ye kotena ase a se no abese se fan copistia ni ya ditu ni ya ase ye kokotena ase wo court ho takwa nti eduru a yo flyer a obisa ye se letter ye sa kan ye se han no so ye sa kan dia asem no asem no pistia huni bari nti sana ti dia yan fan ko pistia court ho ya ko kasem ya so ho no so every work on e ka ye ko board ta ko ho nya ka ketwa every work en so ni ska bia na ja ye hwe oniam ye hwe mu program ya mo se ayi ne a dia ye dia ba betwa nti e men se me so kakra metimi aka kakra yo ya ko fa de so ye be so yo asam no wa bo no tofa eti afi na ye ba be chichi asase na nkasa no eda bogosu krom anase bogosu ekraketwa bi eda bogosu krom nti ye kasa asase ne e wo bogosu yes okay asase kese pa e bia e kase anase se ne asase enye kese efi asase but efi asase na nshada so o hwe kata minim mu bebre minim kata bebre ba o hwe mu a enduru one plot okay ba otum se be bo half nso kakre mo style o mo twitwa no ndu am ba bro half kakra o be bro half kakra nti ye sida no wosro papa sida no wosro e be ja me yetitima nti asase na bisu na papa esi dan e na motim e na asase ni bi aka aha nim na aka no ho no that time na village nti no obi ampe nti nim na aka no na ye sisi a no ho ebia ho akwa store dabre man for rent e dey nti dey say time ayen so obi kan already na dey bi si ho a ye dey ye beto ne amagu store na wo ni okay na nka watonton ade nti mo masase na o papa enya aye no de ka aye no that time na ehom bie kese nti no obi amfa anye hwe say na nyame adom ehwo ebie e na mpese nka mo nfa saasase no monye store enfama oledi no fantonton ade nkakra nye sa na opese o cheye enti saasase na eda osisi ya ne ho asem na abei e na obi abeka say ono nso asase ne ye ne dia ana anye sa ono ne nana
ena ton asase ne ma papa e ma o papa okay nti saa nana no wawu ohini na wu okay ena saa nana na nkasa so maame enso ewu nti ono ne ye nana sebe men ni na boti pen nti nana wa say grandchild of ohini no oba na bema oba granddaughter of ohini na o papa to asase wo ne ho no ono na abasese ono so abeche saa space na aka ni mu say eye ne dia na o say ho ne nana nton anka ho na ne nana eton no no wo ho ne ne nim nti ano na nka ye de company for so mo mbo aye na nka o nkan ya na mo ankasa mo papers bia e che say the assassin na papa toy no no esi ne dan wo so ene de ka ye na home develop ye nti obi anko no e de na che say e ka mo masas no mo papers bia e che say e ka oluma na assassin no me pa cha papers na we yo ene producer be fa na ye nyina ya hwe na ye hu asema ye kan ye be enfie sen asem ni e shase be time be by almost be 15 years 15 years ena ma praise asase no hey almost started twitching by na 15 no me said that kai date no there but and look right be kakra enti no before mo be court no say ohene na eton asase ne de maamo enti mo wo allocation say yesua de ada no ohene no betina ha no so unya o site plan na e wo so mo ohene ma wo allocation enti we de say minim say we ye site plan minim say we ye site plan enti we ye momo site plan aha na e de na che say ohene no allocate asase ne in the name of mo papa wo free mo no eno so mo wo no ye we enti we na che say your mom o papa din na che say we ye asase a o papa no ohene ne de ama o papa no eno ni we okay edin na also ne John Arthur ne hwan papa o papa okay nti we no ohene no de ma mo e che say o de ma o papa that time no we ye side plan ena na we ye na Akwesi Sompre the second chief of Bogoso nti ono na sign ya ye de asase ne de ma o papa sanity we ni ye cadastre ebla nana no ton ye no de o my side plan the side plan na say odin kan show ye ende me hu nti eno no nti we ni ye cadastre echiri na o mo ne ye peple so no na o mo ka che say ye kra no paper na ekuta na fake yes then fake na etu na mo say sanity dia ye be ye another paper dia tunti mo na egusu aye no say fake a omo be ka che ampampa so na ya fake ma ye ime ye dia Akoma sisi a chief a owo buga sukuru mo enne sa shase ya asan ama ye dia aka e site plan mo dia aka mo site plan no okay enti e ba ye ohene na oton asase ne ma papa John we free mo enti hwan na edi ade sese ya mo besen akọ na mo di mo document na akọ kire ne say asase a onana eton ma yen no obi so aba ne ye di apre wo ho matu saa na mo na kwa ahemfie akọ hu ohene sese na ekoso wo masase ne so Eric ma Eric so kasa na minti so okay ohene no oti ho no de ono no wawu de oton asase ma papa no wa aka baabi nti o mu nsi hini bia wo ho bio owu ye ache ana ache pa hini no wu mpo me o yale me na me de course ye de hospital me na ko da no 2 days ye busuanya me ye busuani so ye ne o mo na ben ho ebusuafo o mo nkasa ye o mo busuan mpo no o mo po mo amma ho ohini no wa amma ho ohini no wi o yale ya nsa na o ba bewu no ne mba no se ne na nanom no omo nyina bia nsi ho me na mkoda no 2 days e wo boga na abrensan ne soro me ne nana e fan se nana no ne ba bema okay no wo hwe na ye ko hwe na 2 days na me hwe me ho nye na me sada me ko ye djuma kakra na me je omo ho nti me koye no me ba na dwo na me ba ye mbedu fie no so mo akoyi no okay omo de na ba fi nti na dwo no mo yi ni na no mo de ne ba ya no bewi okay obewi nti omo nsi hine foforo bia wo ho bio be how many years ni fan say ebubua be
mfanse be 4 years and 5 years tie nti oche den na ahemfo no ana ebusuan he na ebusuanfo no wanyim wo omunnim ye nyina na ye be nti na ya ono sei ono onye ho pra asase hu no so wanyim da asase no ye ho ndia omunnim pa nti oye den na feel sorry ja asase ni bi efi won ho no o se asase no me ne nana anton ehɔ ni nyina nka me papa ho enti no wa be cha asase no mu na na odne pɛ be chei ebusua panyin ni wa se won se hi na me de bi ebusua panyin bo ho nti ebusua panyin ni ho no kro mo anka nkyerɛ no no a be ye de obɛka da masɛm no obɛcha asase no mu nti wa kɔ odi kro no ho wa kaka kyɛn de bia ya ka kyerɛ no omkɔkɔto no kura ye de kɔkɔto ba ho dikro ni ba ho odukro no ba ho bi okay oka mo ba ho e ma ye de ya ka kyerɛ no se bo be frɛ me ya betena ase ofie na ya ka ya hwɛ na onkasa ye ho dem nkrofo no nso no nya de omo be ye den omo be tena ase se ye tena ase ni ya ka okay this o brother America sa no osin dey asase we di be dey 15 years but ohin no so we no as 4 years ni ana se assassin some starting and san ohin ni ruwa na that time no ohin ni task no onye nwi no then na wan kaka nchen den na be cha assassin nim another time no o no nchem na ni nchem no nchem ntaba time no cha assassin nim che otwen ma ohin no owuye no no one omo ne start say omo ne ye dey e predame ehɔ no ɔhɔ na ye kwan ho ehɔ ne ye kwan ho okay nti ohin ni film wie no na ne nana besia na de benyin o ye besia na ohin ho ne prasase no na ho ankasa wonyim wo krom ho na ohin ne yere na ekate na wo na ehwe ohin no akwebusuafo no bi ho da bi o won bayi won nane ohin ne per ya na asase ho won maami etu anamon bi before obekọ court no kra omo na busua na de mabusua na na omo ne ye eye saa no nti nana ne do hye busua na echi ne busua ne nyina na oyin 100 prasase no busua no mo nam ne miensa mba miensa besiafo ebasa no wo prasase na won so ya himbenfo ebie na won so ye de anuanu me ye enum na ba ko afim ama aka 9 okay na ye wo ho okay nti say no wo court no na court say takwa court won to mon cancel no almost yan fan ko pistia dentira na almost pistia near district she bogos no na ase ndi yan fan ko na ho no so na ye ko no mo firi himan ndi himan ho no mo fi no ebia no mo ni mpemfo ho mo so mo sketch ne ye ibia so no that's ibia nti ibia no che dey wan po wanya show to da nche wo court ana court ndi ye betumi akọ na se yenya panyini bi obedi echi a ye bekọ no be kwa koduru ho be wie no ebia on be dandan ya ma asem na ye dey webu etia ho ebu etia ye nso ye ni bi sami mu da ma won sado o pese o ka bibi ka ho me pese question na obisa na pese ya no kaka di nti em pese ya de be ko nyina ne se be niska na ye niska no ti ye kwa o se ye fa lawyer yansu ye ni ska ye de ko fa lawyer ye ko ta ko ye prayer sen ke be na lawyer bia o be hwe kakrampo na nka we di echi na ma we yi asem no wo bubu ye den ye mfa nko pistia enti wakota kwa no we nya lawyer bia nka wo mo yin na lawyer bia nka ho me did say no kra ka ho na ma omo itumi di asem because nipa wa say ade one wa san je asase na free ho two inti sanka asase ni ko no opistia ho ni valley no one person obeka no ho a ade na wa say no so sanka wo de wo me ka ho asem wota kwa ho but onam de ye ni lawyer bia na obeka asem ama ye no na ma ko wie dem nti tua ye tua na ma ba ha na de ye pemwa de wo ba bua ye de pistia ne de ye nim de court ne de wo ho a ye betumi de akọ but se na ye be ya ye kọ ho a biala emfa ono nkofa lawyer na ye ni lawyer na lawyer no besisi ye nim se asem de asem yete but nipa na obesisi ye no e na ye so ye mpese no na asem bia oni asem bia obeka bia chese ye nim se o ye den a obe delay asem na be some years kwa na bia wo mbu aya enso ye ni lawyer obeka te edua wa ka ma na edua nti na bia asem we de se wo mbu an force nti ye de aba han okay nti asase no na hon BBC do
no say no na ba de no si do na ye continue no otonade wo ma na ne wonya nye ye started the basic na ye started the inya e ba ho na e be ni ye pe no wa ba be kanta kikikikiki na o de wa en to kasem na ye twado okay ye ko fa blocks ene ya hwea ene ade then ka ye ba be twa foundation ni amado ni ye de sido wadne to kwa de ma sisi a we bubu we no ase blocks ni nyama ni nyina odo e ka wa be da wanya ka kakra enti ochem no ono ne side na oso ye ne dia no maame no oso ye ne dia no ono de odi bibi esido ana odi ho amobi fofor odi ama yentim hu se nankasa no le yo wuma bi ati ho ono de no men no na ye ko police station ema o ka che police station inspector say e ho no wa ton ama wuma we the woman also o chim no wa ton baby bi ama woman it na chi ansa na da no won chen wasan oba be bubu ye kiosk no ye store no de afri ho na wasan de another store bi mu asisi ho nti ono de nim de woman na na ore ya nti oche de ho se asas no wonyi bi kra ye mo wa ka ne baby a ye dan ne si no nya da ma da ble bi ani ho bi dan ne si esoro no okay na wa chim na o te ye wa se nti se wonya baby a na wonye container na fa ma ho maame okay yesu nyina na asi na I see. Yes, you back as a who encomo na ye beto so ye nua memei omufi bogo so e na omode omasem abeto yanim na ye beto encomo no so na yenji yaboafo enkrato kakra ye Proposa Travel and Tour Company Limited se opese wutu kwan na obi emfa usika emfa nkwa ye de ni kwan se wode koye wo se wo ko Canada ubehu anodo akwa akosi ye fichire ya baabi wo se wode wo ko wadada waji usika Proposa Travel and Tour Company Limited. Omuye international and domestic airline ticketing yina. Omuye hu adwuma. Omu okumase Swami Magazine, Matthias Junction, first floor Aminasi House. Eho ena obehu Proposa Travel and Tour Company Limited. KJTR first floor Babes Shopping Center, Morocco Adishiman. Eho so omu ewo honom. Fe omu ewo 0205 215495 and a 0504256360 Concurrentic Ventures na kope Zahara Herbal Products ni bi eto na entu nyare wanyina ase emfama honam yawo kope Zahara Herbal Products ni bi eto infections ahodo nyina oba ene bema undem ehawo nso ana enyarewa kope Zahara Herbal Products ni bi eto ubenye bi ewo chemical na herbal shops nyina ubenye bi ato ewo honom opedodo etudia na wafre number 0246 348334 and 0248 569335 Dedel spices and so natural spices ya na ya ye diegu sachet mu a omo eton nti wo ye choba ma wo ye noodles e wo kwan ho restaurant na food vendors nyina monpe Dedel spices ni bi emfa enye moduane omo wo de ye noodles e wo ho all purpose de wo ho stew jollof curry nutmeg powder de nyina so e wo ho omo aye egu sachet nketwa nkuma adantem kese extra large ni nyina obenye bi ato na odi aye waduane opedodo etudi afre number 0531 105545 na yensan Embra studio Samini Eric mo kasa ni nyina mo say sika monje court system ni endi say mo kona mo document and mo ba ya mo dia be kire yen e wa he mo present sa document ya judge na otna akonwem no wadi asem no obetimi edi asem na enkoye sika asem because I say madwen na yem say mo ni sika die yekobu atiam ana adent na mo wasa adwen no yo ita ye wasa adwen no che say enye bibia because takwa ye de koye die ne tumpa say ye di tumpa say ankata kwa ho de ye betumi enya nwa papa bi efiri ho but Sunday takwa ne se ye den ebo ye se takwa ye kesiem an se court bia na ya na baby asem ni si na ye se police station se asem si wa skwa ha se ya mintimi nkoso for life police station ye be sign the aka chem say it is outside omo jurisdiction but what bro for na say enti no se asem si wa skwa ha se dia na se court wa ha na police station wa ha se ya there was askwa police no and I say askwa court no any handle and send a refer case no
e de akọ kesiem ene nti na bia court no nso so omunyansa ne omunimdie mu no takwa ye kesiem nti osemo fa nko Pristia Honi Valley ho na eho no endi omudi na ankoyi ansa na bia ye be refer case no de aba takwa but mo munye ntu anamo no nko Pristia ho no kra na motu anamo ye nya ntu anamo no because na ye wo ya adwen se o si ye nyo bi ta ye chi ansana ye tu sana mo no enya sa se ti se multimedia ya media general media general se de ya be se ba ha na se em se asem ne da court dada em se ne ka no e ko ye bibia ye okay nti ye din ka de to amu na ye de aba mo hoi na se mutumi enye obi ana obi oboafu obi bibia obetumi aboa ya then na ye free ha na ye copy Pristia ho Pristia ne kwande enye ye den enye muden ba se ne ye be ya ye be nya chitafo ye nkonsan konkosan se de ye kota kwa eno intrama ye de aba yo Eric ma memba ho moni maame na say ntawantawa aba no moni nenya attacks bi ntokwa bi aba montem ano baba bi aba montem pache davi sa moni ne nkon wo kwan bia so na ono no say paper ben ono wa o de kire say onana no anton asase nyina ama mo paper bi document bi ono de ono no ohine no momu no maye paper ohine de he ohini akono wawu no onne ma o papa paper ono ma papa paper nti ono na me dida se ono na nim yedim se asase ne ye dia ena se ono me na bia na misa papa ta asase ne na me misa na me se bia mo awu mpa me nim die nso na misa ndi me hu hwe de me nyini an se pepa na ekura na mdi hu se ye dia asase na ye ka ho asem no eye 60 by 80 nti mo amuni ma asase no obi bisa se na asase no kura ne kese no eye sen eye 60 by 80 eho enkomo ena ye di ni sese ya na ye hwe se ye benya ohine na na se odi kuro na sese ya no na ye no edi enkomo ye bisa nsa asase aye ka ho asem ni Hello. Hello. Nana Mpacho, good afternoon. Okay, you any ever sign a try and a sign a free will be why. Aha. Eti Samo Arthur, Enna Eric Arthur, Enna Eddie Omunkomo, Eddie Abrayan, a free bogo so, say or hini be at once I say Momo Papa. Enna Papa no, or hini ne frimu, or Papa so a frimu, Enna as I sick a cry there any moon, or baby afa say. Ono ne nanana nton asase ni nyina amfa ma wo mo enti no e wo say ono efa sa asase no eno ho enkomo na ye di no enti maame na wafa o masase no anase ono nso say asase ne ye ne dia no ye hwe se ye benya na ye ne no edi enkomo enti same yensan embra wo hobiom o maame eti ase enti ono so nkomo ben na ono mo aka efa sa asase semi nyina ehun ya ma me de ono de bia o ka se ono no osua no e fa se o wale no ne ba ye no na oboa na kunu wa bla boma na auditor sa plot okay nti ono de ono no de bia o ka odi ya sisi akra enam so ma ne yare koda hospital a odi ya papa se bla wa be ble wo ya sankrom ho a o nka obenya bibi afiri ho ena sisi o ni din the same asan krom but eno e wo bogo so wa no yeah e bogo so blo no asan krom nti ma me na asema ne se ona bla wa be ble e wo sa asan krom ho a se bia we nyini a na de kakranka se bi obenya ma na nsa akona no no eno na ma me a o de sister mo sua de e di afiri ni semi nti ona de bia odi ya papa wa dwene ho ankasa wa yale be 2 times ema isi anka ye be nkro bia obetimi aka yan ba ho de ni ho a o de be ba nti ma me ne de ni da so pa se na de obi di free nti apart from some akokot no mo tumpanyufo o ma me tumpanyufo ama makọ ma me ama owusu ano ho ana ama owusu ane busua mo si nkonwa efie de ansa ne ye be ye court sem e pa cha han eno so e de kosi sen konwa na ye si e no first one asem e bo ba ye no omo ankasa omo aye omo ho se omo na omo ye ohene wo ho ni nti no omo ankasa fre ho assembly man e na unit committee
chairman so of flare no ene ye de ko pani bi ho e me ye ko tena ase ko kan ya asem no ensipo ti asem no ensipo no na se ti asem no ensipo na. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Yo, me ba cho me hwehwe maami ama owusu a. Good Wrong number. Your call has been put on hold. Number na so na ye frɛ no so say enyo wrong number nti maami ama owusu a wo bongo so asan chrome e na ye hwehwɛ wo. Me gidi sa abre de wate udin a wankasa kra no wo ba pepre sa wo so ni yen ebedi enkomo wo number na ye wo wa ha na ya fra ye fra na obi afa wo say ye wrong number nti ebegusu afre say ye benya wo so na obi ka na asem twato so de ya so atiase ebi kra na asem no udi bempa so na same eni ni nua Eric na etwa edito so enu nti na ama ye frɛ wo no aha pacho to aso na wo say mo sim konwa wo fie pacho ye sim konwa ama ye de asem no ye babet na ase kan ye na MC sim konwa ho na nsipo e na omoma ye call district assembly ema ye kwa assembly ho ma omo hwe me nkratem GBB atum ema ye floor no ankasa ama wusua no na ankasa ema ne ba ono ye panyin na besiriwa ye fence me type on sinem ya mes age ni be say wo count type dey me say da hu age no bia 40 to 50 okay to 50 okay ema ye kwa assembly ho for ne ba ye no ema mo ba be nti e ho no e na ono e ba be kire se sana baby bi wo ho a ne na na anto anka ho nti ono me ne mabusua nyina no omo ba na omo be cha asase nim assembly ne be che mu maamo ono maame no assembly fo ne ba ye no omo asema omo ka chense ono na ne na na eton ade no e ma no nti oton ma me papa nti no style be kwan be no no nim se ha ne ye dia na se nya me dia no ka che se ono ne na na no nim se aha dia blessing ti assembly fo no ho na me me busua nyina ho na ono ye den oba ye de obechim na assembly fo no omo anhwa mo site plan no ama omo ehun sa asase a ye kan ehye mo die mu ana eda mo die nchen assembly fo na anhwa sa ade no ho na me ntimi ho no because me the site plan man no omo yi the whole e ho kra o de ma assembly fo no ma assembly fo no omo atua na omo de car na de buy if you dru ho kakra na anka wo se omo twe tape na anka omo hu se masasi no ano ni ekosi ya na ye de na ho so se ya nto anka ho no no ne kra ta ekuta na anka e bia omo ebisa ne se na ho so kra ta wo ya ombe ono no omunya aka se ya ono o kire se aha na wa che ma ko wan fa papers bia an kire o paper bia an kire o mo o bla me a me call ho first no omo ji me paper me di me papers na kire o mo and we assembly be ho asem na okay Bogoso district assembly okay yo hold on wo ho ama ye na yenko Charistic Ventures Zahara for any enkonom Zahara herbal product no yendi hu enkomo ye wi a ye beto aye nua be ma same any Eric Arthur enkomos eben boko de boko pa Aunty bi na so yesu adom so hu ye papa ye nton eduru kakra Aunty bi medase ewo akonya ode amame na mede ncha pese so fi aso ye emagana fo ahwefo any etiefo nyina said ye dada ye be kai wo mo ye nupa ewo dwa so a ye frɛ no Zahara Mr Zahara G capsules Zahara man capsules any hindi haba Mr no ene ehon komo ene ho adanse ane ye de be so mu awie na ye de ye dura ye frɛ no Zahara Mr ene Zahara G capsules ane edi kan sa duro we eye dura oba ene bema ene enom sa oyo oba sima na wo ho na o mensese no flow no entimi emmeyi oba bi wo ho onya ne mensese dakoro pe na etwa oba bi wo so onya ne mensese pains pa no namu oyo oba na o mensese no flow no entimi emmeyi oba ko ba bie ton oduro bia se eye herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop o se ope Zahara Mr ene Zahara G capsules oba bi so ho a
infections pa adokoro no infection bi te se gonorrhea ama sebi ensansan abegu na himfie ho infection bi te se gonorrhea ama na gya no dwonso ya yawo impempi no wo dwonso na obre na ohuna mane oyoba na sa mane hunumu we na wa oba ko ba bi eto wodrobia wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules oba bi so ho a white anasa odepoa ene na betena ama sebi egya no enkekaye nketenkete owa so a ensuo etimi gugu ne nkakra sebi pampan ewom oba adura midi ho adanse akanfo ede ama se beboa wo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules sa oya bema so na wo ho na sebi enam yare adokoro bema bi wo ho a enam yare bi ti se gonorrhea ama ne bema no eso te ama ne bema no fonwa na efon ama ne bema no me se ensansan abagu ne bema no ho prekese bema bi wo ho a onya infection bi ti se gonorrhea impempi no ojonso a na obre na ochem ansa na jonso no atimaba oya bema na sa ama ne huni we na wom na infection bi ti se gonorrhea adokoro na tetew hawadina bema me se uni problem adura ababoawo ene Zahara mixture ene Zahara G capsules wodi ane se obeko bema ba bia to wodro bia no wato aduro no no wano amame na abo se yale bia hawadwin bia no ni nyina ebefiri ho ye dro we ayadro wonwaso a odofo bi wo ho a ne nkommo no ayemere odofo bi wo ho a ono nko obo se yare nketenkete na hanadwen ono nko a oye bibi kakra bi a enche no wabre na ote so ono nko a wada sesa kakra bi a obo se ewan nketenkete cold kata na hanadwen odofo bi so ho a onya infections a aduro bi afa o recover yare no contentam no obo so ono nko yare no ko na seba eko na eba odofo otisa asema America ne se fa Zahara mixture ene Zahara G capsules aye wadru enu ni adura ebeboa boost immune system no ama onkomwa no anya hoden ya duro eye nubra hodo ane ekeka bom ane de ye so odofo wo ho na osa so hawadwen na tetewo na tetewo pa odofo misi uni problem ko ba bia to wadru bia wo se ope Zahara mixture ene Zahara G capsules odofo dia phone na mesi ebia na nkomo bi wo ho anasa odofo opeye ndo bi aton free sisi ane ebeje wo so 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo yebeko ye adura ye fe no hindi heba mixture na sa adura we ayadura eye malaria mixture tatahwe odofo bi wo ho a etiridi mowa na etete no malaria fever ene na betena ema ni huna mane ono nko de bia na aposo eye ne ya ono nko de bia na nu mato ono nko de bia ni pedua ni nyina aye hyehye obia ko yadwuma ko pesika no oboso ono nko de bia wa ye no fon yare no ha no de bia na num aye nwonwono odofo te sa aduro ba ko pe ana beboa eno ane hindi haba mixture odofo bi wo ho a typhoid fever ene na betena typhoid fever eteno so a etete no odofo ko ba bia to wodro bia wo se ope hindi haba mixture odofo bi wo ho a ni sugar level no etete no hanadwe odofo fa hindi haba mixture aye wodro enu ni adura ebeboa a regulate sugar level no wodi ane se obeko ba bia to wodro bia wo se ope hindi haba mixture odofo bi wo ha adwuma oye no ogina enkyenten eche oye adwuma den de bia nipadua no ehuna mane adwuma oye no oye adwuma wogya ho odofo mesi uni problem fa hindi haba mixture aye wodro ko ba bia to wodro bia wo se ope hindi haba mixture odofo yabeko ye memedro no so a ye fe no Zahara man capsules na se do we aye dura ebo ba ma bia se oye ba ma na wo ho na onkomwo no aye mere oye bema na wo ho na untimi entutu bema ko ba bia to odro bia say herbal shop pharmacy shop licensed chemical shop bema o se ope Zahara man capsules bema bi si wo ho a owo weak erection
ne bema no entimi ensole enyina so ne bema no entimi enni mensam sa ne partner to ne san a na ayemhyehyie pa na aka no because onim se ne machi enim boase ebeba uye bema na wotesa ne ye cha ma otwewtwew ye cha se otwewtwew abema mesi uni problem Zahara man capsules ene waje nkwa bema bi so ho a sisi yalie pa ene na betena bema ko ba bi eto woduro bia wose ope Zahara man capsules bema utadro na Zahara man capsules no obanom na anopa 2 anumre 2 na aba wo se mre ya waye wo mpema ya twetwew efe wo amerit bema no aduro no ebe bawure ni paduanim eyi sa mre ya ni nyina afiri ho wodi ya ne se utadro na wonya akwadro no wanom atoato so amame na adabru jobi a wobobia no ni nyina ebefiri ho adafo saje phone numbers ni biem 0246 34 83 34 0246 34 83 34 0248 56 93 35 0248 56 93 35 odofo manusi no de bia meka odofo aya memma yare no embubu endoso ansa no wabepe currency nupa ye de abedwa so a ye fe no Zahara mixture ene Zahara G capsules a ye de ensuo no ananom capsules na ebo odofo bia boost immune system no asa to infection bia se biti se gonorrhea ene Zahara man capsules a ebo bema bia na hoden na abafoma waye mre aye twetwe no efe no wa minute bema ene hindi haba mixture ene me say malaria mixture tatahwe pa e wo market ene sa aduro no no dofo me say obo say utaduro bi no ma nyamedi mu nti obeya danse no waka say characteristic aduro no eye edru papa pa me da santi bi e be ne sie da pa nyame ya aduma na wo twese ne ye behia ye besa ya kwa homa no so bio na ya hwe mami ama owusu ade number ne say wrong line it means se be kwaso a wrong line dia na mom de sabre ya oye odi kro anasa e wo hwehwe so ba be ye odi kro e wo krom ho no ye behwe se ye benya na ansa na no mayenko quick credit say o masesa omudin a ye fra mo bills micro credit 15 years nie e na mate quick credit din sa na enne de o masesa omudin a ye fra mo bills micro credit se ope bosia enimu ya de aye bibia yes show ko bills micro credit ho na omoma osabosia ni bi eni kwan se utususu wo mo ho ubi account bia wo mo ho savings anasa current account bia debi odi eno ane se obekọ omno aka chom se ope bosia e de ayewa de na ombema ubi enti no omoba ho no maka se ye quick credit ayasesa ye din aye bills micro creditor eye omo a oni omo enye adwuma se be ya wo so wonsa no adwuma e be koso yie e de amount na ye call traffic studios open obi obeye printing amount all kinds of printing na enwane traffic studios omoye large format printing banners billboards labels and labels for all products omoye bi UV direct printing t-shirt branding souvenirs 3D signage engraving and branding ewo caps books any cars ahodo nyina wo kono apese omoye branding e de mawa enwane traffic studios komo ho na oni omo endi enkomo omo okumase aloga junction kwa omo ben iron bet ho na omo ewo omo numbers eni 0247 013 561 0574 010 101 na oni omo endi enkomo yeguswa ehwe se yebenya nana akwasi ewo line no so na ye ne ono nso edi nkomo kakra ono nso anim efa saa asase semi ehu na odi atu yanim ye bo na homa ni mu ye nsa enya enka no ya frɛ no aha onfa ama owusu on de fitia no pa ne ya frɛ o ma itene na bila we so mo kobogo so pe so odi o machi na oni oni omoko yanko power specialist herbal hospital we na ekotu onyare wanyina se hepatitis B koho na ombetu ase de ama A B C D and E wahrawa no ayekese a power specialist herbal hospital sciatica so usisi na so to ase ya
eno nso koho na omuntu ase emfama wo no mpemu ebubu a yesro ko power specialist herbal hospital mu de amanro ebetoatoa ama bibia ayeye ede ama kompon so ayewa yesro ko honom na omuntu ase emfama kumasi omo ofeyasi Lake Road bosomtwa wose ope aya junction say edin ya different ho no Jasbro filling station and I say aya junction ombesiu na wako power specialist herbal hospital enkran so omo kwabenya pokwase ACP main road wa na obehu wo mo takrade omo Anaji estate omo ben Anaji MA primary school no ana omo nro no bi so wodwa so aye ton eye edwaya herbal malamix wenya malaria eno kopebi na enom herbatin herbal mixture and powder ebua boost immune system no se be ya enyarewa entimi entina woni padua mu jiriga jiri herbal mixture eno so boa emema mompamu ensem aha kopebi cough care herbal mixture obo wa kope cough care herbal mixture ena edu aya herbal tonic eno so se wenu matoa eno ane so bokwa kope edu aya herbal tonic ni bi anom eye power specialist herbal hospital ubenya omunro ya mabobo so nyina ebi e herbal shops ahodo to say Misty Herbal Apidank Freddy Men's Danny Herbal ena Colinac wo pesa oni omu edi enkoma omu numbers no enie 0244 544422 ena 0200 383831 omu WhatsApp number enso enie 0555 797878 Ima any Eric yensan embra mohobio Mose mo ye same mo ye foundation kakra ananka mo pese mo ye container shop ananye sa esisu mama brewa nti maami ya ye kana se mama owusu ayi ene bebubu foundation ni container ni nyina ba when he say we had the blog ni begu ho okay sanka ye ba be twa foundation okay nti ano de nya na munyanye foundation no nti ano ye de gu nchan ene container na esi ho no ano na ono ama osi ano eba be bubu ni nyina ati say was say container ne kra eno so we call police station police because say ne ma de esi so now say ma de de say nke e criminal case eno so we call police station eh so omo ka kire say omo de nkan aka kire say bi de yen fa sem nko court nti sa sem bi esi ho a mama ya mama kan tro mo na container na ne bo mo hwa na ne bo be yesen oh well a che nti ene court ye court no ye omo tre ye nyina no omo ma 400 million 400 million 400 container no 400 million de bi wo mo ano ne say blocks no anhwea o say no so kan twa manhole ni ade nyina e ka ho a obese ni nyina because o start say oba be yes ad ne de say ade bi e wo ho a ye de ne o say bibia it blocks na mutwa nyina o say no nyina o scatter ni na anhwea ye de ba say de be hihye ni nyina enti takwa court no ene born charge sa 400,000 ni ana say 40,000 eno ye ne I register for no I nkrata se omo na edisa abo no to so nti court ne de ko de omo ntimi amisa ye num asem kra nka kra na omo refer mo to eno time be asem ni mo document e chesa ampara mo ko sa takwa court wo eno mo refer mo na nampa cha o ma yenye ho adwuma ma nkofo hu sampa na nkoye te se mo amu bom tirim aka bibi nti mo ko takwa court ho no ena court no e ka asem mo fa asem ne nko embi pacho no time be ni edi ache bia ya fie mu okay eno mo se asem ne eni omo nsem gise mo de ko pristia ho no pristia ho mo tua na mo akọ kra na mo nyankoy kra na me kan se ye pese enya chitafo ansana je se chitafo ne ye se mo pe lawyer na mo pe den mo pe lawyer na obi onim embla ni mu se senate no ne ye ko se na be ya omu bi se asem ya na asem ni ho a ye ntumi to papa so eskanu na musmu ni bia do kwa fa lawyer ene ende de se ye dwane to legal aid for je se mbeboa legal aid for beboa ye de ye nuanu mo meme ibudi o machi ni o mo court wo ko boa o mo e wo court wo e de o mo nsem na assembly no e ho na me sign gina biom mo sign de masam no sign ko assembly ho omo land the session ho ne omo kodi nkomo se ya sase nie ya site plan nie de ohene de ama ye di maami bia be se ye niama ma assembly no o si omo ba ho
na mo ba ho na mo ba ye die nche so ma anye ho hwe kra na je tene se assembly ni ba no no nya nse ni ama no ah sata me ye nko police station ne ye nko police station ko kra ye na assembly for ba ye nche o mo ba ye no na o mo ba ye senka ye de sad plan na aba o problem ni ye ne esmesi na se on chi ni ama bi ase nchi anka o ba ye no anka wo so o hwe okay o krata we enie waje meme de ekuta so baby sa uma no se ebia won so krata we no ono no efa ne se oyo ohene banti ana ohene na nanti ono oni krata ebia ekuta nti asema o ka kire ayo ohene na ne se dey sa na nan chief ne na no o ka kire ne se una na no ton asase ye de e ma on nti wo kire bebia anoka Eric o peso ka bibi me wo so peja sa no so odi enim okay no oduru ha ha na assembly for the year si wo say om dey adi stand si wo say yentutu ho no so dey si ha ha no so dey si wo so nti anu na chi no ewie tire kura no na yes no wa chem kura ye nti ase because ye kuta ye sad plan assembly for abaya so mbe ye de o man twite pa ono no kire ye de ono ye still a ye de ye kunte na ye be ye ho nti egusu a ye ho adwuma no na omo hu se ye ba na ye ho adwuma na omo de kikiki omo ba ye ntoka ye se ye ham kakra na omo call report to police okay nti police ba na nko ba be chi en kra ko ba to ba na etwa so ma obi a ko ni free okay nti omo anya ye no so omo ton sa fra ye na mo koye na ye koye ti ye koye no me ane uma no ene na ye woman ama owusu a ye got na one ne sister ba ko ena nimpa na o se wa ton asase na ama no ne ba je se ono ti ho se ya ono de ye den o si dan ya na o de ye store ena we si dan o be bi so ti okay nje ono woman no de ye store nti ne ba ena ka ye miensa no ena ye ko nti ye ko ya inspector bi sa no no ka kire ne se na ton asase no sa bia we enka ho nti ye me ma me ne ho abufuo ne ye ho abufuo nti no waton asase na kura de amasa sa kura ye oti ne ma me na ne ho abufuo na mo ne enya ntokwa bi manso bi aba manso ni ho o ye sure bia asem ye ni ho omo no enya atena se o kwa ko kansem na no mo amu na kusu ni atembidie ni me ye se ye hu de ye je kura afiri omo ho ye hu de ye je afiri omo ho sisi kura nti ade ne na kwatena si bia mpa asem na nche da nkonkosi se omo ka ho na nso e ka ho no omo toto papa ase so omo ni nyina so bia omo ni nyina so bia e che se bia o we si okay nso wo kwatena se na omo toto papa ase sa hwe sanka obi ase ya dia ya ko police station ye say your court ase me ti ase me dunu ho a me ti ase ama wusu no wo ska okrom ho ana okay obi ntumi ente me ntumi ente se wiska ana oni ba sa wo ka se wo si court se me wo so wo ska nti no baby o discan na mase store ho ne o ye popular figure okrom ho o ne ba ne ade offense o ton ade o ye o udru krom no aka ma wusu ankofo nim no o ka ma osi ana two sisters ama wusu a two sisters o bogo so asan krom two sisters ana on de oni asan krom ho asan krom ama wusu a two sisters aka two sisters our Assam Chrome aha ohun komo na ewa he ya frewa ye fra wo number no obi fa ye se phone no ba de kita ye fra wo se ye wrong number ye so asam ne pese ye begie di senia Eric ene Sami eken ene ti na ma ye fra na nka won so wo de wasem aba enso ye fra wa na obi afo se ye wrong number na akwasi asese o ya bedi odi kuro wo kuro mo nso ye ni se asem yi aba wani bebre nti usu ni hu bi oso ya profit ya na pana bepem sa abre ya ye da so te ye guso ofre woso wo mfa enu nti na monte the other side no enso de na ye tie omonko a ede no enti no ye de monkomo no ebe ahwieye no we ye ntimi ntwe ne tintintin because the other side no ye nyanya wo mo but so mo hwew na Pristia district assembly penyufo no so hwew na lawyer fo bi so hwemu a eden pa na mo ka kire wo mo na yemfa mo nkomo no ensi ha yo we de baba ma me da wasi de wa konya ade ama me
The America actually a book or so district assembly for. And then lawyers. And then lawyer beer and fence or a lawyer beer, which me yas me be a hiandia man or a ben mobile mayano. Ye hiamwa, so be boye. Nay, old lady, I feel the same way, or the sound no sour, you know, sour, or ye crew or hospital. Pacho, hold on, Grace Osu your wine. Grace Osu, a Amosian sister. And a Lucy Jan, as you Lucy Jan in Pawato assassin. It's when I see one. Is oh mammy, it's not some year between oh mammy and Grace Owusu and Lucy Jan. Ah, okay. It's court nini Takwa District Court. Okay. Hearing notice to parties. Now you say 15th day 2024. First date ni day you. Ah, no a suit number. Okay. You it's nyama che somebody akọ first ewo takwa enie na takwa for ne simon fan ko Pristia. Okay, 19th March 2024. All right, you any more evidence ampa any of say you say some na more kano no pray. Okay. You enti odo wasem na eba emwa na mo sre no. One yes sre. So bia o mo bia no. Betimi ama ya swati say even say do baby bi na say lolo fair kra na and e betimi atwetwe kakra na etimi de aboa say mo na be free how say be free takwa ho say be free pia pistia oni bali ho bogosu ho no ni nyina no omoma ya sotia enso ye mo kakra ye ho no enso ye na mutimi de asem na court etimi de asem na ko pistia court na asomdu ya ba na ye ma me ye nwu antre ye so sa asem e you Eric also the kakra beso so de me wo kakra me kan say ehiam wa kakra ebetumi aya yensa bekan asase say bia sovia na so lawyer bi betumi amomo abesusu omo abesusu mpo no mo ahu prot no ye plan no ye pepa na no no mbe yi ho no kura ye de e de ama na enim no kura mo mfa ama ye kura mpa ye pe so mo de be ma ye nso ade na asase nso de nka oto a enim ne ye wo dia de enim no na ye nim se mre mu no ta asase enim ne ye odia ai sa we next week yesua ho ade pa ya mu ntie wai say de me nim no nti amususu na se bebi aba ba pem no na omo de maya ebepe de ye pa ye be se ehiam wa so matuma aboa nsu ne be kokoto no na matuma ataye chima bebi aba tuma ye na atumi yensa kan ya asase a nyesa jese ebla papa ne be boye no ache se omo pa che se wa mbe bo bla o se bra de wa bo bi che asase kese na de ne dynasty so ana asase de wo na obechemu no aye ketwa edan wo so aye mienu na esiso ne chikakra na kura no mpo no amosu ana ne maame no po mo aton omo ton ho ne maame omo se ono na ohene no se asase na name no ne chi bebi esi no eni na ama me toy efini na nan ho efini na ni wiwie no omo se ho ne nka ho ndi no omo ton ho ama me ampa omo ne me kon ho a na omo ye de omo tua ka ede ma omo and full plot to cry and da ho enduru ko bebi half kura mbo e bura say kitikiti we say na o say afum de aka ne nyina asan aka yo nyezi ye da se papa se enemo ba ya moni ebedi enkomo enti ye nua meme before mo be ko no se mon kokon ye mon ye gidigidi na asase de ne na obi twese kan ne eyi mon kon wo ho o ye obubu kios no mpo yanko mpanko bo na amane yanko ka hwe yan mon bodua yanka na hwe mon bodua yanka na hwe wan ka sa ohene na ho na bladua bo enti okay enti ho de ye mbodua wo ho okay it say so na samo wuso asel la me na ton asase ne mu amu asase no mu po e me dia mo be ne den oh so ne ye ni asem bia e be kan afa ho ane de on de sane dia on de be firi ho ne de aman so onfa e bia se no obi aba no anfa asase amba sa wo dia na ase wungina ho na papa to asase no e na wo ye sa anso dia e chire no ewomu a ye be hu dia e nyina
adan papa ba ko de na asem ba ye no se na saase a de na nana bi le ka ho asemi de okoko no gudu ase no o se oda na ya beso no da ye uye soft do don't me prange ma saase o papa o me so mo da ye sam wa mre do o papa me so mu bi ada ye ana o me so mo da ye na mani abre a mo pray pila ya pili nyina ya pla so say ya pagi ade na ya nsanya de ana me so papa o me so mo da ye onya me so mo da ye sa e bia ya ba he ni o so me da ye bidia yentime nkyere okay ahoden ne nyansa na ode mai say no mu hu ade wi a mu ndi ekire nhwe ti mi fi say deble eno ana ogusu a odi church ba onyanso mu da ye nyanso ya da ye no bet papa Jonathan o man se be so mu da ye no odi o mani e den pa mo pre age wasase na oje edeto ho ma o mu na sei maame ama owusu a o se efre ni din aka two sisters awo bogoso asan chrome aha ya frewa wrong line na yenya enti Eric na Sami yedamase ye ni mu wieye mo be twen ye na ya aka no na bila no mu bedi enkomo ewechi na emom se utie yen ewo Prestia Huni Valley importem ho na se bia wo ye lawyer ni ana wo ye ohini bi kra na asemi wo pesa wo boa yen na ye hwehwem na district assembly no na mo boa yen ye hwehwem ni ehu sa asase na parampara mai omo document na ekita wo mo no se eye omo dia ampa ana se maame ama wusu anso eye ne dia ye number nie ofra producer no ebefa na yetu anamon ewo ho omo se omo hia mmoa lawyer ni obetimi edi echi aka se menji muske bia but meboa mo ama masase no mo nsa aka omo kona ampa enye omo dia omo beje mu eye omo dia na chese omage omade dia omo hwehwa no ye number no enie 0530 507-849 0530 507-849 na your producers no ebefa me say uwo Prestia Huni Valley honum na enkomo ya ye di ye uwo mwa bia obetimi emra kwan so ana say amamre ene amane kwan so na emmai betimi ensa aka omasase na wadaroma na ma friend number ya me de etu dwa no na woni yen producers no edi enkomo nti yedamase papa enche bia no yebebie phone lines nso atum na mo amhwe yen na mutie yen so no mo abetre madwen afasa asase asemi a enne yede ebrem no Dank Herbal Complex Limited Dank eye bebi a ope ebibidro ede etu yare wase a obekọ ho na ometu yare wase nyina ede amount eye syphilis gonorrhea ene de keka ho nyina Dank Herbal Complex Limited omo okumase pechi number 2 omo ben City Life Hybrid School honum koho na oni omo endi enkomo no muntu yare no ase enfama adan doctor say oye bema kra na o sexual partner say ye miensa odie oba kanokra kire wo mo se mema na me ni omo twempuna no omo ye miensa nti enne na ode ba akwa ba ade chia na ode ba akwa ba de toso da miensa no na ode ba akwa be san say ye treat wo nko a ni ye treat partners na omo anye hwe nti ni nyina oba na waka nokra na kire omo no maboa etimi etu yare na say ede amount omo numbers eni 0266 593330 and 0244 017556 omo sai ewo nro ewo pharmacy any herbal shops nyina okwa also ope Dank for enro ni bi ato na udietu yarewa ase ye Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ope atadwe edi na etu yarewa ase edi amawa eye Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder carbohydrates proteins enso ewomu minerals any vitamins say vitamin A, B1, B6 and C ebi ewoma eboa etu onyarewa ase edema udidi na intimi and digest ya Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ibi nedi eboa eti o sugar levels no enso emau any o blood pressure no so regulate the ye edema why kese abro so na opese wo so te a enkofa insunsan so boni bia embrewa Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ni bi edi eboa ema ennemu nsem nso ekoyie oba ukunu ehwewa na wahwe ni bi oyere ehwewa na so wahwe ni bi aha wate inhwerema no ase ni nyina ye Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder we yesi eyema emma omonyem
ene ema omoma nufo esan se sunsan so boni bia eni ho e de ma abofra na oda oyem no anase abofra na onum nufo no Kumase ko Premium Nutritional Limited ubenye bi ato ewo ho Poku Trading edum Freddy Men's Herbal edum ena Wisdom Amachi Supermarket any supermarket ahodo a etwa ye ho ahia wo Ghana ha ba bia de ubenya Coffee Organic Tiger Nut Extra Fine Powder ni bi edi omo numbers eni 0200 777277 and 0505408862 na kopebi na edidi ohia ni insio de na aboaw ama wonso wapomuden akosoro o probi so ama na ye makeup ede ama no wesiesie ohun a eno ane glam by tina ebesiesie ohun de frɛ no baby awo bia tina beba kumasia bia tina beba na obaba besiesie ohun ama okọ wedding okọ birthday party graduation any de keka ho nyina o frɛ tina besiesie ohun ama odi akọ baby akọ the number no enie 05444 66280 05444 66280 enti ye numbers no ena ye de to dwa no opese ofre ye na ene nkomo a ye di ye asase ho nkomo a ye di ye onso ode wadwen kire eba anamontu a wo se emei efa ho na omutu sa anamon na ye sure se obefre wo mo glam by tina ena eda so no enti no ye numbers no enie frɛ ye na yembo enkomo 0243 114497 0243114497 and 03224988035 your studio lines no frɛ na asase ho nkomo yi na yendi ho nkomo anamontuo ben na bia wonso ubetimi akire emei se omonfa so se be ya omonsa ebeka omo asase 0243114497 03224988035 Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yo, me pa chodi ni baby a okasefi. Phone ko fi Kasafi Banana Sukuma. Bremane Sukuma, po chodi ni biem. Kofi, me pa choyo, pa choyo enti o. Ma mi de be phone ni ma pe lawyer ma mo phone ni mo hia lawyer. O mu hia lawyer. Na me kan say, o say wo mo case. Because once I am na dia tin say o mu Mama ni pon afati ma o medio na se se o mi oki dan tin so ita fa no ho okay mama ko to se ni na a o fe o mi ko ni ko o mo fa tia o mo be lawyer na o mo ko ti mo ko di na ma so mo ansa ko part of dia okay me pa cho you ye da se when to me engine so 0243114497 03224988035 Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Me pa cho utie wo TV so ama wo TV volume no enko from. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Bacha pome. Nyame na do mboko wa so. Ubacha be fresh mo go so asankom boys na akohwefo papa nna ye frame two sisters no nna ye frame two sisters no ma na tie kwefo mu na abaja asase o me na ho enna wo boy no ne papa no wo faase ne na ni twadu no ne papa no twadu ma no wo faase no wo faase no ya wo so wo tu sister na ni kula wulu mutuno mutuna siasa ne so na yesi yempne omudane wo kama omudane wo kama yengi ne nanje ne kima na okay ma me yada se papa da afre nti ama owusu anya bia ni pacha mini ya sisters yada se papa ya fro number na ya fre bia is wrong line say ye de so one kasa wo fry ni so na kuta ni abi che kwa ni ndini no tumu dia mopa mo na ko fon fe yo jinado ni anyon kasa sisi ampocho ai atele mi tie enti asase no omo papa de ne de da ho no omo se de da enimu no ena o se de da enimu no ena wafa se eye
o nana ntom ama wo mo e na wa fa pacho sa na asem ne tie mi pacho so ye choma o mi ye me bi akọ this is assembly assembly so di ye ti pa aje o mo die ye susu o mo so mo sipila o mo sipila je o mo de na mo sipila ni na e ho na ni ho na sis amani dan one room peti so no o mo so mo ti sister no ya wa wo so wo fa ni be je ni o ye nana no ho na sister no si ni kunu be je ni o ye nana no ho de na ye pini ma mo ma no ti sister no no quite. Okay. You would call one ni atuna se kunu ria. Ye fa afia. O ma nfa respect amamo. Asame mama afia. Ye class ni yan class am. Ni na bia la mo anye. Omo si o na asem before be share yo. Na asam la da ya me asam na me de koye. Na this is asam before be share. Na me ko class asem no. E na o man ka se fi pila. Okay. O ma se pila kura yie. Ye ni na de ha mo o mo so na mo de court ye kwa na ma freye takwa o mo freye ye su gwa ya da je ye na no fe bia ye koi ene ye tro mo se o mo fa ko ye municipal yi pristia ene o mo na fa ko na mo de abetena ye fe me so ho o mo se ye fa ko pristia ndi o mo ba ye kro maka se ye se o mo fa ko pristia na mo assembly fo ne ba ye no wa fa papers bia nchira o mo eno ani sa wo de wo sa e kire se ye ha ye ha madam, you are from here na me wo. From here na me wo. Me ya popular to say the wa bet na ho na ko o me like. Two sisters. Yes, from me two sisters. Onu ade ni dia what we same thing na me so let me wa asase no so. Okay. Na obi a ti le asom ko ye asase no. Ma so kura ne ho. Omo na ma asase so mo ye kura wu anum betwe man so. Omo na ma asase sa. Ta kwa ye omo frɛ ye bai. This is a son, no the call. This is a son of the gym, many paper. Only a photocopy. And never dance anymore. What got so this is a summary. And the GM, woman of the Sicilia, oh, why not when a fellow mine? Toto 3 Tony Dino. I'm okay, Sammy. I'm not a CC Pilano. Men of my papa, family, I'm a tray. No more, I'm not e de ko fa so wo me sisi pila no o mo sisi o mo dan ni na o ho obi an o mo twe say ye di ya dan ye di ya ta so obi an ka hwe no mo pese o mo tu sister na ni kula yi no so sister na ni kula wo on ye friend na two sisters na me sister na ni kula wu no on ye friend Lucy Jan no iti ono ne de no asase no wo sifie wo ho ana say we si container shop ro ton ade e wo ho because ni fie nani ho na e fie ni nani ho no omo na nko mu dia ho e fie ni nani mo ni mame e ka se ni bi ma to san no fa ni gbeja ni kula wu no fa no ni gbeja enti e ho no na de ma Lucy Jan no me pa cho why na de ma Lucy Jan no sa asase ni mame why ni mame me two sisters me ma me na de ma Lucy Jan no no mo so see asase ni nyina no omo towo wo na na ohene na we free omo kure mama da ma nya no kure sa enya no kure de omo de na mo towo me ne asa le fo ba na mo bisa na asase na no ina me kire ye no mo nka ta sisi pila omo nka ta sisi pila omo pila me si o sisi ame na wo kate okay iti ta oba pila ni nanima omo se ho ne kro mo papa de no ho iti omo gbaje na ono ni ya boy bi otoki otimi wo the next ina obe friend me say sister mpacho ni wasati bi wo eni kokko insecurity ya mate bi ma so na me dia ba be si ha iti amri pom na ma so na me dia komi fie ho ina me ka say yo ma tie nyina na ye wo ha kiasi na si wa ma so a ehun ma so na mo ne ya kilo amma kiasi so atimi ba so na ma so tra ha ye fie ni musu mu fie na ani ho e wo neki ina Lucy Jan ni dan sensitive asa na kiosk na ba na atam no ku akosi sam no udi no na mpacho unim na akosi sompre that second na akosi sompre ni me pacho unim so ye hwan me pacho ye hene o ye kokwa ase hene yo na nsa krata bia se wa ha e che say asase ye amrante ye ka ho asemi umu na toma omu no ono e na san ye enti o pata ni de nim eno de wunim pata ni de nim pacho na kwaku ni ako pacho no so ye hwan
Nana Kokuri Akoma Nana, many wafa. Many wafa, Crony Ura, many wafa. Aha. Enti site plan ekita ye nensa ena waso 1998 ena 10th August 1998 ena o ma ye site plan ni edema omo papa Mr. John Asano ena o ye edema wo mu enti pacho we no ede na chese wan kasa so awo wofa no wan fasa ho kakra na seb no asase no anka emedie ho a say patrol two sisters who na wo prediama Lucy Jani sister me patrol time sa me wo fa no de asase no de ma papa no almost ankwala no bo no mo ni yase na two sisters now two sisters now me patrol tie aha me tie me no me aka no asase no wo ni nyina me tete so me ofra me de sha it's just a Mr. Chia men woka say. But I not to see you on the sister next to woman so. And I was on no bueno, what were your paper for sure. And I was sign or the nam sana seminity. Now two sisters me pa chopa. Would you akonyawo asan krom ho? Ah, ohine no ede asase wo nyina papers ma. Woni abusua pani ni Ekrono ya me na Nadia. Ekroni ya ona Nadia. Ekrono ya me na Nadia. Tumi ya ba hima pa na me na wokata no. Ekroni ya me na Nadia. We ya ba hima wa asan krom ho. Ai. Enti esase obi abeto bia sese ya no wotumi a wosan ase se. Wa pasa se wo. Esase na wo honala. Papa asina nya asase bia so kati o. Papa na la ofika asase ni na ma omo free, omo tete so free. O ma ta ko me to ba ha bia na obi tete. Na nani akono why not to asase na me ji ni sika bia no obeka sa those days no snap ba ko bi ina bia sika me 2 to 5 na da so asase tunsa last week yesua wa ha yesi asase de say ye nto utunsa na odi bibia akoda ohene na se ina tetesem so na ye ken enye nda de ya omode eyi koko botoje ko ya yan kan ni bi ina musu yan kwa kira musu muntu two sisters. Me pacho Lucy Jan no oya odie. But I nyina na yete ha. Ah oya odie oya busuani ana oya wadanfo ana oya busuani ni kunu no ena ne back na ha tie na ya ti se ni anu okay ayo mo di asem ne ba ho no omo papa no ne wo fa ase ne yere ene Lucy Jan no mabusuani ni Lucy Jan iti ya de ya no ya ne omo tie nyina ya ti se ni anu okay yo pacho ya da se pa sa wo frɛ ye na pacho gina so enfanto so na ye no nkasa off air na ye nto ankomo no so e wo ho why pacho enfanto so hold on. Hey, and somehow papa. Yo, good fire calls no way. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yes, good afternoon. Okay. Me pacho ye tie of AJ. Ye fam of AJ. Ye tie. Na asasi ye no sam ni kakra. Okay. Nti wo ka se fi hen. Wo fa AJ wo ka se fi hen. Because of the Kumasi that Mr. Boko, so you're them of a day. Yo. No, could a woman say, as I see no, boys in it are coming a call here. Or he now, boys in a board, did you know? Let me, Papa, that's what I feel be a one in Nsem. Okay. That ye actually say, Papa, if you can't say, so no, at the ma, a month for you to know day. Enough na jeans afi enti you could woman say after your boys na papa bia kan okay na na ko na abadani mo no ama mo ye say na mara sam no o mo ti kan ta sire basa area or one here o ba ko ro bi fura dem sama me na mo fura na mo fa na kire no fa here tubanya we put on money and get fast papa eh ma mi o ye kasa ye yo ya me get somebody to put up that yes you water start service okay
Yada se pa, yada se. Na neje isa wa freye. Yada se two sisters so yada wa se sa so freye. Na neje pacha also hold on and fan to so na production na no be kasa off air. Why? Pacha hold on. Hello, good afternoon. Hello. Good afternoon. Yo, me pacha odi ni baby akasafi. But I'm going to come at the Pacha o say. The Asna saman pacha yetiu. First, I mean, I'm second about Yo, pacha kasa. Or him now, every sort of see a blank. Okay. It's sounds to know, yeah, I am such and process. A criminal was not from the idea of a man just as in Tom. If you are that, if you think that the daughter of this council, but if I say, Diana, I'm going to have a fantastic SOT. I'm not you think that I'm going to be free. As I don't pack it to have you. Get to a do not be a man. You was some of a planet a toy and one year to move, but over the which say. Oh, yes, I planning some okay, that they are made two of the family the idea that send your name you would win. The man be thousand toy now, me from a touch to know. Or not the man, why he is snap become the bonfire. It's too close to free. Yo, yeah, that's papa, Pawai. Also, I drink. Hello, good afternoon. Afternoon, madam. Me pacho, udini baby ao kasefi. Maybe Nana Nana wadaro ma onene wa form ka ma oni so kakra ma ene. Mankesim Nana ba pacho yetio. Ko ni pese mama na pese sisi kala no. Osisi o. Ko asa obi bi ade a o ti ko nya so. A wa so ni kata obi amane de. No matter how ni de ni. So we be we no be to say obi tun apani atun asa mobi. Asa ti no tun ni one time on super obi apani wa to yi ni bi obeka. Okay. Mama no o to sisi kala no. Osisi. The moment na mo ko di man kala no. Me pacho yo. Mama no to sisi kala no pa. Yo, Nana yedase. Kita nko ade wo mo de right. Yo, Nana pacho yedase papa pasa wa free. Hello, good afternoon. Hello, Bami. 1937 aka Ghana Bereye. AKA Ghana Bereye. Ghana na bia. Nana Bula Joso. Na bia pesa mechanic. Aha. Teze obano operation sisi kwala. Okay. Na niwa ebisu baba mo ebisu baba hosa na nsia. Ai, sisi. Kama tetelo. Aha. Kaya mananu betwa mpanifu a. Aha. Onu crown baby bia won mutna. Okay. So, wo mu ni. Okay. Na se ni bia ka tin so kra na se ene asasi na ba tukro. Na se ya tika, ni kana ni nanu betwa na ni me ki ya mani. Eti yesi ade. Kama ni sase mo ya ba wa mo ka dia. Nsem ne beba ho. Erade ni yabu afo. Oni amumu amuano, yese se ye tamu achi ne. Erade ni yabu afo. O kede afo mo aye. Amen. Yedase. Hello, good afternoon. Hello. Yes, Papa. Udi. But na police say. Ami adom me ho ye na so. Na police ya bi sport, ya bi coach. Yetie wa That's I'm saying, make my power. Yeah, that's it. I'm going to yeah, that's it. Nana Bila di misi ye, tu Nana Bila baby Nana Bila say. So why is a man? The boy. Nana Bila. Yo, yeah, that's. Okay.
Okay. I don't know what you for better video. Okay. About a friend to your check. It's going to go on that video. What's the better video? Ah, well, I know that I better is there. Odisha. Ata fi mari ani o mo ri awo. Ni awo. O se mi kele je ni aro. E na mbisa na no so we hin. O se mi kele ho e na so wa hin. Ah. O ya de pa. E bi o mo so. Me da. O ko me na wati. Mati. O se me ko me na one. Me da. Hello, good afternoon. Hello. Oh, to me age now so. You be for bear calls bear mense. Hello, good afternoon. Hey. Eje ku pacha ma radio ni nko form kakra wai. Ai pacha eh. Me ka se dia che plan so. Yo. Me bra na ka se dia. Okay. Ti nyame enka mo kwa de papa mo ye. Ye da mase. Ene me enso bia sa si. Ene mi pere misika. Na ni ebidi so we ka kwa na beti. Enye Dani be mu aka na manan ko su ke betre e pe informu ko ye tuye okay na di ata ati mo bla mo pa man kala e treno a ba si be jawa ko aya semo ba na men ka yan ka mo sumo ho ye da mase jachefo last caller hello good afternoon ade bibi etwa wana bibi enye ntwa no hello bona papa ne ba e da bolo mu di bibi ya ba na so bon come on che 0243114497 hello last caller hello oh you pese e fa last call na ye wie 0243114497 hello good afternoon you me ba to din be dia ka safi Mr. Kefir Balla Panda. Okay. Wenchi. Okay. Yeah, that's papa. Pacho yetio. But the minute my character, mameno. O person oje assassin ma sister no. Boys no omunu nkasapa na enko no assassin ma mamenu ja. Say o si kasa bebe. Uti say mameno meri jata pa. O was kanti ya nese kromo I was okay se wo mo tuntu asa se ni na yu ka u so so de wo mo so de ni mo de baba brana de ni so no ntia se je de se yo mo ri jata na nkora wo ka se ni nya wo mo na wo sa pa na wo yin fa na ni sa yo ni na tutu asa se ma ya jije plan so still ye ba wo nkom awu ni se bia ni pa oton asa se no ba ka wo sa yeah, no, so we can try no be adi ana de me count ase yo aha until we more the motion se no nkola na wo se o mu nyam koto nyam bo mo hano o be fere e be jamu ana de me count ase aha mo mu nyam koto a se koto bi ante ba ha de wiati ni na ate kuma se no ba na be 180 marks na me fro so me mate aha until we mo we de ni bua pa se me ni ko an ka me ba me to bi ba be chemu wallahi ma me no ya pa na sa ba be hu ye wai na bila kan ta sa wai ai o so ba o de body di u be hu no yo mi firi yanchi bushi ko banna banda yasi pa se uti free ho wai nyame nsha wona ye last caller ye bra studio na ye ni minimia ene ye kono mebnu line na ye twa ye ho ye beba se ya ye ba papa je wa ha na pegi so a ye bedi nkomo mido na den na wote ho a wa ye stiff sa no ono kwano no jama wa bre akos senia mensa ne menamu twetweme no emu aye titiriti mentumi ponsore wo na enwanwa enu a me free dwom bae na me ka kire wo se mato 3p garlic mixture ba enti num bi ansa na wakoda me hu ya ne se wada se wanom 3p garlic mixture emma moja edu mu afusane no echeye natural garlic papa bi ene ye dia ye aha na no na madam fu kofi mpo ka kire me se he work natural health for
bidro bi omodi aba ye fe no 3p garlic mixture wo ko tojo ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebe jane se hum edro yi enya ma pemfo e ma wo ma nofo ananse nkwada wo nya mfie dumienu FDA agi edwedie nkratso yi atum 3p garlic mixture yi obenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyinamu bokuma se obenya bi wo Misty Herbal, Colinac Herbal, Apidang, Danny Herbal, any Angelos, Fred Piwak, 024-89-288-24, and 020-100-0021. So we're featuring the Mawazaya. I am a beef no. A pentina now puffo. Oh, tell me the way you need to fresh fish in Baha. The more fridgy, I'll put on just seafood. Oh, Panama. I don't get what to do. Everything will just seafood. What was on what Panama? I was a good my fridge. It's about to store one put us by a friend. I'm just seafood. Direct from the sea. And no papa no see it. Papa no share. Give you the red fish. Suffer. I see the grouper. Restaurant food. I wonder what in the fried lobster, shrimp, octopus, and a squid. I'm just seafood. I'm just seafood. You are crap. That's how papa you need you. I want to call a pass free pay. You get something that way you delivery. 2246 30 20 43. I'm just seafood. So our branches of Kumas and a Sinyani. So when Sisia and over director 2246 30 20 43. I'm just seafood. And I'm fresh. I'm Mika Emma Bills was here. If you say, I saw Gawunya way and Bosnia Bonshire Hoodie, Educhum, Obi Biawe, any to make dear Biara Woody, Bills will be Bimao, won't hear Susu, won't hear Awa, Nana will hear no national ID card. 82 Mika Frayan was 0302 200 390 and now 0596 920 833. Kai say, on Mansika Krobia Batan. Bank of Ghana and Sawo Bills microcredits Jumedium. Bills Uposia Boho Adamfo. Kai say Jumedi in Shishaka Crown. Kojo so me muti na ho kakra ansa me to ase me sire mu asa wa ya bi na ekiki me emu ya me ya asiatica any bone fracture no ye duro power specialist herbal hospital Dr. Kosua Dua ya betrete sciatica entini any bone fracture no mpemu yare power specialist herbal hospital ebe hwe me won entemu kura won ma specialize wasa area ropa yare ba konso ne saye omomre pa hepatitis B stroke diabetes akumemu yare ahoro typhoid awo dusomu yare ni nyina power specialist herbal hospital koko wode abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wode mu nduro na nanam no akam Dr. Kosua Dua ya obatampa nenum bonso nya de ne kura Accra o kwabenya ACP road wasi power bus stop wo ho a Kumase o fayiase woni Josbro filling station de hwani mu ena takura de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obi a wo bi amfre 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B, ayaresa fi ankasa. Yo, ya pese ya dia enwum bi twim na menim sana na bi la ya ready a. Minya wotre. Okay. Yo, any Mr. Ajiban, wo ya se he ya. Royal Dish Out Restaurant. Aha, de bia we fidie no. O ye loyal pa, obi anka ye ben we say, ka wontie ye. Enso fiti sa wo ye aduane wo ye chen hey. Ubewura ho bia na eda Akoma eti Mr. Ajiman ye da se papa se utie Akoma na mo amuso obeta aduane wo ho no aya omuso etie Akoma ebi enti no ye chia munyina mudi mu station ana modal eto Akoma 87.9 a ye enti mudi na nsumutie ye no nyame ehia munyina amokom shell aha amokom shell so de bia eda ho ena chapatre ahemfie n'anim ho no papa panyin bi e wo ho no me pa me niama wo ho nti me taifa ho pa papa panyin bi de biala da wo betwam no na ne fidie no nso da Akoma 87.9 na se wa na metie eti papa panyin menji wudin da enso me taibe paake wo ho pa medru obia no na eda Akoma eti mo amutie ye ne wo achichiri benche ya ye nyamudin nyina ne ewie yesi menchia mo
Mr. Ajiman ye chia pa jollof no so ye fine papa ye guy too say obabi o ye friend owusu a etimi nchia owusu a so enka enti Mr. Ajiman ena owusu a ye da masemu Royal Dish Out Restaurant mo wo ye nchen he ya ye da masese de bia mutie Akoma ena amokum shell Papa J enkomo ehu ne sen status ne na bile ye special okay yes I ready enti we special dedication etumu amofum nsase no muntie asase enwum we muntie munyum no ai ye ba ye beba studio ni abedi nkomo Mofra beba empanyi beba so ati ase ahimafo agina beba mo amona na no modi asase amamo a wona o say asase ne o na na dia de wode ho pepesi na sha o san asase ne da ho jan enura agina ye bewu agya ho enso mfuma de a enye ye de ai se program e ya po Papa J Aunty bi asase sami akofa samu abasu nyame ne ye bo afo ye bekon asase wasem de problem kese pa de bia e kan wasem ase na wo hwa ohima na wo se bia se two sisters what him say o guy wo kromo o guy o say popular wo kromo yes enti ojini hudi say edin na waji wo kromo no obetimi de aye de ope bia miminim ne da bi ente ne kada betene ekon ofa so osikasa ye no wo se de suban titi sebe patapa suban kakra ye de ewonimu mato sebe patapa suban kakra ye de ewonimu o hwe emrante mienu onwo ba ye ya yes o se wi ase o gidie na wo ye bibia ade a wo fisa ade we die mi hu se mi wo ho akwan no so wo di ko ba bia wo nsuro so what you say say ma many feel say or the rightful owner anas owo chance a obetimi edi agi asase aton asase edi ama obi dia ono so fa ne niam echesa asase ne dia no ono so confirm na na yem fan sisi ani yen hwe kwan ne the rightful person a also otimi edi asase ne nipa na also o defend asase ne dia ama no no what o mame na aton asase na ama na waji ne sika kunani no o se ne kunan wunti o pe bia ama no so edidi ho free keke ana se ohuni mobo keke ana se biribi na wom what you say yeah ye musu ma me say kwa ehumobro na wanya de ma oba kunani no ana se bibi kakra ye den ato forma omonya awe nti o different this ne be ya de waje no obegina so agya sase na den e de amomo e na hwe mrante ne mienu so omoni ambre nya no begya sase de amama me no so nya no begya sase no amama me no e na wo je asase so nya sase so bia sa bon nya sase so bia sa usu wasi wudan wasi wudanya wo ba bia wote usa so prem obi oye ahoho so what you say ye hwe fiefo ne de ne nso bo ansa na bia ohoho no se apebe ya mana ye den na wo ho nti meda dem e ma efie nipa konkoda bonten e ma ne nyeyi so what you say oye ohima se ne wo kan but how wo si ba ya wo si kasa no obi a onim ni bia wo se ma me ne so bu o mo gi asase ne filo mo se collect no crowd yes those obi a onim ni bia wo se na ma me dia so de ne den o si kro ne dia kro be ya wo dia ona na ye din be si kro no so kro no kwa wo ko it tells you say kro no enye wo dia enye wo na dia enye wo so dia ni ra ho dia din si o chichi o mo chichi kro no kwa no oja ho ko wo ba mu na obeka say kro dia wo na dia o se papers ni na won ho na de papers ni na ma no o mo so kuta mo papers say asase no so obi na wo the right for papers o mo so say o mo dia eji so office say o beti be defend am ye say asase ni dia o be prove ma wiase nyina hu because say no say no o si kasa no amanfo hu say o de patapani ne din bi ene bi o hema two sisters ma gidin pa ni mu okrom ha two sisters edin na waje no ntbi ma onji obetapade mfini sa branya wo dia
say ya wodi akwampo na omkuta ho akwan also ohene bi frɛ ye free man kesim ohene ne kan o say papers ne bibia ne kyerɛ sɛ asase ne de ye yes enuanu me maame ne de obi kura ka say obi ato asase ne bi frɛ omo nana no ho pɛ na nana no ho pɛ yes so mo to be frɛ omo pɛ that means omo right asase no but two sisters nipa ba ko a also di two sisters there put in say 2 in 1 maame ne de pa yes no on pese ne din be say ne din be du ba bi a efe later no na so ɔte akonwa so a ebegu ne ho fidi a on frɛ mrantie no no ne ɔmo ntrase no mu hu kwan a ɔmeba so ɔmo so asase no wansɛm ayɛ sɛ efi ha de kɔ na odi kɔ obi te bandai afre ka wasɛm sɛ ɔno ɔte wo wate odi kwa na ɛkɔ na saa sɛm we de gye sɛ ada ɔhene foforo beba me bisa ɔhema timi tɔn asase ɛno so yɛ question kɛse pa me kai sɛ last week ya ye old student ba ko yɛ ɔhema tie kɔ hyiae na ye reunion am sɛ ɔhema me pass asase ɔso we de mesrɛ wa ye ni me nsɛm nti wo sɛ gye sɛm kɔpɛ ɔhene bi na bi la yɛ sai ba bisa so ɔhema ɛtɔn asase a asase mu krase ɛsi yɛ ntɔ yɛ tu nsa patɔ yɛ nkɔ yɛ nim Aunty bi ye tu nsa na no moje be friend is ya na ba ye no sister yi nsa be ye ponsa boy ye tu nsa oye no ye panyin nti na ye ntimi challenge na wo si ye ji tu nsa Aunty bi me da se no kwasem se si asase sem ho aye moja papa aye nkwa but mrantie me bo mabaso omo chese omo ye mrantie ampa ye no bi se a ebi abananka obi aso ate because me nya abotre me ade a me kira yeso obi pese osisi me de no what I say nyankopo ama obi a sa adwene ne tumi no enti eya me pese obi kire me de me ye smart na me nim nyansa sene wo de bi me mo hu se me de na times 10 bibia nipa bia be ya survive bia me pegi me metimi aye slow by sure sana me meti o ma ya eya mimi se ya enka me ntumi enye oma ya de pa but maame na form so omo ye nwa ti de bia na form se kehire na wa body aso a bada wo be hie obi oye nanka no kola bi frɛ wo se onfa sa ne nsamfo no se bi enfam bra ye de no so ka obehu enka obehu omra ye nanka fo no abo nanka wontimi fa ne mo kehire ma ne nya yie da no kwasem ne se mimi ni pristia mini mbogo so mini mtakwa no kwasem ne se omo nana no modidi agya wo mo okọ prisse bi se wo bi kromofo na omo furu krona nkasa te ekromu tan wa nkasa ba okọ ni nkura se ni nkron ketewa na eye sebi awoho na aba betena onom because ye di krone show hini bi nsa se won chechira na won hwe so a on hwe se be ye fu fence efuo saa kwa ewo se wotete emana ekuro ne den ebie enti wo bekọ prisia no sebi obi frise mu ofie be nan wo honom ohene ne mpese be efuom enti na otete ye enti oba besia 1998 ena omo papa to asase no mrafo mo tena wo se ne wo ne na wo de na wo maame kwa wo papa wo nhia wo maame la de na no ye royal o ye de she enti still no we in the blood oye de she na ye de edition e yeden edition po so kwadubunu enwon sire di nachi ene we mo so de abrede se ne na beburu wo mo wo ye de hye ye cha asase wo anya bi na wo papers no wono ho wo de yeden ne dia so o se wono mo a se de papa je kan no yenkopɛ surveyor ne yentwa asase ne we se enya mrante yi dia ande na onu no ma we mo mienu enko mo tokwa na onu na ehuru gina mo denden de so na di asase na makunani no so tanki mi bi pese chese on pesa me tuba dadi nanu no ho amobɔ oye ni freni ana ze boye kwatani dabi ekamia kwa se waton asate na ma sister no se wanje nyire ma nko ntokwa na boys ne gia je sister ne yere ne gina ade no kwa se no kwa ni nyina no enu nti na gegege ni emfa ni an nko aprenkens me fie wo ye den na se ye omodia se sister ne pe baby ede ne store sia e wo so oba we mu ho mesra mo se mo hada ho no mama me first one ne de NC ba embeje ngina se boys se mo manya anya de na anti bi eche bi no waton ade na mom na aye kwa asase 60/80 aya kiti na nakura 80/100 kwa ube kwa na enru enso ya chosa wo paper ne so ni 60/80 na usa pesa wo sa gibie o pesa o chinchim mante yin se gu o machi na obom yefunu oba besia so nya sa ade no eni kwa so ye sa ade no wo na 1998 ene papers de enye pe ohina sign
ena no ohene be che misua ne bebre o se ebusua ne se ohene ne nyanya pepa mawa enimu ohene ne wo bogo so hene ne nsa hyase anti bi adan na ohene ne wu ye do oba ye ne wo no o man ka ho asem adan na no wo even say two sisters o ma meti asesa ntokwa we nyina ama na wo twa ya ma mu nyina wu wie ye no afi na wo baba be dane even say lawyer ama de wo de asase na ma no bibi wo honom mo nya se de bia me ka sese ntokwa e be ba asase bi so a eye na ye adehye no wo mu a omoye the right owners of na ntokwa ba because me ne papa je ti asase na ntokwa ba the only thing e be court ba aso ekoye ohene any ebia obi a wato asase a de bia na da ne mojasem enti sa nya man se to betwa age so omoye omoniema yi yo ene enanso eha ena ye di dwumadie no eba na wie ye yaka chem se wukwada de asase ho nkomo nko a ena ye di ye bonyame mpa ye se sa domdom ye na se wukwada ye tinkwemu a penyi kese bi a ide ne beba ha sei no yesi yesua de enti wukwada de wo de wuntie ye cry free sabre ko de ka se se na akoma mu nsamo ye wonders na frem kofo omuntie ye no mo hwe ye na yendi enkomo ne ensua de na ansa na mesori no enne ebi mo nso edi omo birthday enti no yenkoma omo happy birthday de di kan no ekọ de ama asafo maame Mrs. Deborah Esumin or Christ Apostolic Church International TUC branch. Mrs. Deborah Esumin of Christ Apostolic Church. Me birthday na Mayo, I'm sorry. Nana yaw. Akoma mu nsam enche bia ye sorry why da nipa ko no radio no twan aha afi na Mrs. Saba. Enti asafo maame Mrs. Deborah Esumin or Christ Apostolic Church International. Yes, so now you first lady of the church. Not just a softful Esumin Neyere Eno. Enti happy birthday Christ Apostolic Church International TUC branch. And now you first lady Mrs. Deborah Esumin way efri miami nua ohima Linda Edi Ray or no NSC emphasa awoda pay emma ne ensra nyame enhira emfa emma. Dia toso mienu diama Collins Buahin UK we every we any wakonta justice opoku otie ye papa Facebook na justice na or share na or friend kofo semu betie akoma mu ensem dwumadie no enti Mr. Collins Buahin wo UK wakonta justice opoku ese oma happy birthday nyame onhraw na onye okese Akoma mu nsem dwumadie eba so adwuada ekopim efiade bia efri 12:30 ekopim no miensa na dwumadie no eba wo how bi wo dadwene bi kodanda bi na wo pesa wo de bane nyina yesua de ewom na ye pe ho pomasibre edemawa ye number obefre enie 0530 507 849 0530 507 849 Ofra producers no ebefa na omone wo edi enkommo na wo de wasem abane nyina ye de ye esuade ne etu ye hofo ne apɛ ho solution so edi amao production team members no enie Nanabila Kantanka Madam Faustina Derry Spartus Kojo Sakode Beluchi Nana Yaw ena Kwame Vadi omo nyina eka ho ena de bia ye de dwumadie edi ebremo enne wote Pajay ena Peggy enka ena oti omonka ewo studio hanom sei me nso ye frɛ me Beaches Gabra ubetimi afrɛ me Aunty bi adomdom ye ne a nyame ya adom akina ye de dwumadie foforo ebebrɛ me sorry na sport fo no nso eba enyi we fidie no emfri ha ye da mo nyina mwase